So abukulu jakerek ubukhulu bebandla kuya knowledge of the word of God. kuya hi vutivi bya rito ra Xikwembu, The knowledge that we have vutivi lebyi hi nga na byona and the revelation of the word of God. na revelation ya rito ra Xikwembu It determines the maturity of the church. i bontsha ho hlalefa hora kapa ho hola ha puteho. The church might be few, Puteho e ka ba ile nyane, but you find that is mature, is a great church. wa krela hore ka botsebi ke kereke e hodileng. And the measure or the biggest the church is, it measures also by God himself. Bogolo bya kereke oro ho hola ha kereke ho measure ke modimo ka sebele. You might find a Christians in the church. Ungathola abakreste ebandleni You think that they are mature, uqabanga ukuthi sebavuthiwe, and you'll find out that they are not mature. uthole ukuthi abavuthwanga, They are still babies. basase abantwana umsebenzi kaNkulunkulu. So uma umuntu asindiswa, Loko munhu aponisiwa athanda ukushesha akhule, arhandza ku hatla akula, uyakhula wakula and become a leader se ava murhangeri in the church. akerekeni. To be a leader does not mean that you must be a pastor. Ku va a leader, it doesn't have ku ri u va mfundisi. There are people who are fighting to become the pastors, Ku na vanhu va lwelaka vufundhisi, and you find that they are still unmatured. u kuma ku a va se tlhariya kahle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So I want to speak about the proper leadership. Ni vulavula i vurhangeri lebyi byi nga kula. I'm going to read Jeremiah chapter 12 verse 10. Hi ta hlaya Jeremiah 12 ka verse 10. And also 2 Timothy chapter 2 verse 6. Timotheo wa vumbirhi chapter 2 verse 6. Hallelujah. Amen. Singayifunda. Hi nga hlaya tivhesi leti ti nga Because we hambaneke. have different types of leaders. Hobane ho na le leadership e farologaneng or e sa tshwaneng. There are leaders, Ho na le baetapele the great leaders, ba leng ba magonte, that they are not a good leaders. empa a se baetapele ba They are lokileng, evil leaders. ba na le bobe. And you'll find a leader, those who are a good leaders. Sithole ama-leader lawa a leader kahle. Hallelujah. So ngicela sifunde. Re kopa re baleng. Last week bestruggle la besikhona uma uthi basifundele bebangafundi ngize nganikhumbula ukuthini. Beke e fetileng ke re ba bale ba sa ka ba ka le hopola. Immediately awutsho bayibala. So imangala namhlanje ngoba kunamuntu. La ekhaya nje mawisho nje bayafunda lapha ngimangala nje akunamuntu. Oyi-1 uzosifundela ku 2 Timothy One uta ehlayela ka 2 Timoteo chapter 2 verse 6. Let us read Jeremiah 12 verse 10 first. Nga hlaya Jeremiah 12. Jeremiah chapter 12 from verse 10. Yes, uma kaqeda lo azosifundela ku 2 Timothy chapter 2 verse 6. Loko va heta one uta ehlayela Timotheo. Many rulers have destroyed my vineyard. This is God, and I Xikwembu. with many rulers, Ku ri varhangeri vo tala, many leaders. varhangeri vo tala. So they are leaders, Se ku na varhangeri but they destroyed. kambe va destroyile Hallelujah. The work of God. mintirho ya Xikwembu. Many rulers have destroyed my vineyard. Mm. They have trodden my portion underfoot. Mm. They have made my pleasant portion a desolate wilderness. Amen. So these are the types of leaders. Va ki vona muhlovo wa vaetapele. Once we become born again, Ha re tswala ka botjha, we become the leaders re ba baetapele in the body of Christ. mmeleng wa Kreste. We lead the people Re etella batho pele to Christ. ho Kreste. And after leading them to Loko se hi Christ, varhangele ka Kreste,
we shepherd them, hi abarisa, pastor them, ha ba and shumayela, encourage them ha ba encourage so that they become fruitful in the things of God. ku ri va va mitiro ya kahle ka ntiro wa And Xikwembu they know God. ene va tiva Xikwembu. It's a purpose of God. Ke moetlo wa Modimo Ukuthi abanye basebenze, abanye baye esikolweni, abanye baye kuphi gore re sebetse ka tsela tse di so that fapafapaneng we'll tell people about our God gore re tle re pake bathong ka and Modimo wa lead them rena into salvation. ene re ba ise phulusong. Ngoba la emhlabeni Hobane mona lefatsheng we are not here for permanent. thina a hi lana permanently, Siyandlula ha hindza into another planet. hi ya ka planeti in'wanyana. Hallelujah. Amen. So kule planet esiya kuyo, Ka planeti leyi hi yaka ka we yona must know him. ku fana hi n'wi tiva. Hallelujah. Amen. Ungabonakala ngathi uJesu akabalulekanga Swi nga tikomba nga ku Yesu a nga important uma sisaphila la. loko ha hanya Mara misaveni, asiya khona kambe laha hi yaka kona uJesu uzoba abaluleke kakhulu. Yesu i ta va a ri wa nkoka ngopfu. Hallelujah. Amen. So we must grow Hi spiritually. fana hi kula Once we amoyeni become born again, loko hi va born again. we must grow Ku spiritually. fana hi kula amoyeni, We must know him. ku fana hi n'wi tiva. Hallelujah. Amen. Because many people, they don't know Christ. Kuva vanhu vo tala a va n'wi tivi Yesu. A good Christian Muzalwani loyi a nga lunga or a good leader kumbe murhangeri loyi a nga is lunga someone who appoints people to Christ. i munhu loyi a poyitaka vanhu ka Kreste. Hallelujah. Amen. Little Bible, John was a great leader. I ri Bibele Johane a ku ri murhangeri lowunene. uJesu uthi akuna muntu ozalwe ngomuntu wesifazane I ri Yesu a ku na munhu a nga tswariwa i munhu wa xisati odlula uJohn. loyi a hindzaka Johane. Now uJohn bekayenzani? Johane a endla yini? Bekafundisa abantu ukukhuleka. A dyondzisa vanhu ku khongela. Abafundi bakaJesu mabaya kuJesu Vadyondzisiwa va Yesu loko va ya ka Yesu bathi sifundisa ukukhuleka. va ri hi dyondzise ku khongela. Njengoba uJohn afundisa abafundi bakhe. Tanihi John loko a dyondzisa vafundi va yena ku khongela. Yiyo lento yenza ukuthi uJohn abe mkhulu kudlula wonke umuntu Hi swona swi endle ku Yohane a va munhu kulu ka vana va nga tswariwa uJohn n'wansati. akazange enza imiracle. John a nga endlanga timirakele emisaveni. uMoses Moses wadlula phakathi kwamanzi u hindzini xikarhi ka mati ayenza izinto eziningi. a endla swilo swo tala. uJoshua Joshua na yena wamisa ilanga a yimisa dyambu but uzalwe ngomuntu wesifazane. kambe i tswariwa hi munhu wa xisati. uJohana akayenzanga lutho Johane a nga endlanga nchumu ebhaliwe la eBhayibhelini. leyi nga tsariwa a Bibeleni. Mara uJesu uthi is a great leader. Kambe Yesu u ri i murhangeri wa kahle. Ingani uJohn abe a great leader? I yini swi endla ku Johane a ve murhangeri wa kahle? abantu ukukhuleka. Hi mhaka a dyondzisa vanhu xikhongelo. Besekandlulele endabeni yokukhuleka. A se a hindzisile ka mhaka Mara ya ku khongela. besekafundisa ukukhuleka. Se a dyondzisa hi xikhongelo. Ngoba ukukhuleka Kuva xikhongelo omunye nomunye kumele akhuleka njengeleader yakhe. un'wana na un'wana u fanele a khongela ku fana na murhangeri wa yena. Hallelujah. Amen. Akithi nabo laba abafundi bakaJesu Le bona barutiwa ba morena abayanga Jesu kuJohn ukuthi abafundise ukukhuleka. ha ba ya ko Johane ore a ba rute Batshela thapelo. umholi wabo Empa ba jwetsa betapele ba bona abafundise gore ukukhuleka. a ba rute ka Ngamanye thapelo. amagama uJesu Ka mantswe a mangwe Yesu o na le tsela ya hae yokufundisa ukukhuleka. ya ho ruta ka thapelo. uJohn naye unendlela yakhe yokufundisa. Le Johane le yena o na le tsela ya hae ya ho ruta ka Ake thapelo. kunendlela engikhuleka ngayo. Le nna o na le tsela e ke rapelang ka yone. I don't condemn abanye the way bakhuleka A ke ngakhona. hanetse ba bangwe ka mokgwa o ba rapelang ka teng. Omunye nomunye unendlela yokukhuleka. Mongwe le mongwe o na le tsela ya hae ya thapelo. Hallelujah. Amen. So John was a great leader. Johane a ku ri murhangeri wa kahle Akafundisa hi ukukhuleka. mhaka ya ku a dyondzisa hi xikhongelo. Kunabanye Va kona van'wana bahluleka nokufundisa abantwana babo va tsandzeka ku dyondzisa vana va vona ukukhuleka. xikhongelo. But uJohn Kambe Johane besekandlulele. a se a hindziserile Besekafundisa abantu ukukhuleka. se a dyondzisa vanhu Bekabafundisa xikhongela. abantu ipattern A yokukhuleka. dyondzisa vanhu ndlela ya ku khongela. Ngoba
kunomunye umkhuleko hikuva ku na xin'wana xikhongelo uthola ukuthi angeke aqoshe amadimoni. u kuma ku swi nge swi koti ku hlongola madimoni But yes, is a prayer. kambe hi xikhongelo And in Bible, kambe bibele we find that there are 9 types of hi prayers. kumeka ku na mikhongelo ya 9 Types of prayers swikhongelo swa 9 that you must pray, leswi fana hi swi khongela that you must know. leswi fanaka hi swi tiva. Hallelujah. Amen. To pray those types of Ku prayers. khongela mihlovo yaleyo ya swikhongelo. So if it's sastragila, get prayer of faith, Loko ha tsandzeka ku khongela xikhongelo xa ku va na tshembo, we still struggle. ha The hlupheka prayer of worship. xikhongelo xa ku dzunisa. Hallelujah. Amen. It means ibandla alikakhuli. Swi hlaya ku kereke a yi se kula. uSatan Diablo akasabi ibandla elihle a nga linesilileyo chavi kereke ya upstairs elikhulu futhi leyikulu ya auditorium. abagqoka kahle Va mbala tikwaikwai ta le abasaba henhla. ibandla elikhulekayo. Kambe u chava kereke leyi khongelaka. Lelo bandla uyalisaba. Yaleyo kereke wa yi chava. Akasabi ititle uSatan. A nga chavi ti-titles Satan. Noma ngathi mina angisase umpostoli ningasangibiza umpostoli. Hambiloko a na ha ri yena mvhangeli, Ngibizeni uchief apostle. ni vitaneni chief evangelism, Ngiphinde futhi ngikhuphuke ni khuphuka futhi, njenga lokhu kuncane. ni leswi switsongo, Ngibizeni uchief arch apostle. ni viteni arch apostle, Ngiphinde ngikhuphuke ni phinda futhi ni khuphuka, ngibizeni uarch chief general apostle. ni tlhe ni veka ku general apostle. Kwami lokhu uSathane akamsaba. Sweswo i swa mina Sathana a nga swi uSathane chavi. usaba umuntu owazi indawo yakhe, Kambe Sathana i chava munhu a tiva ku ndhawu ya yena, oyaziyo ukuthi what type of a prayer loyi a tivaka that I must xikhongelo pray xa this time. njhani u fanele xikhongela nkarhi wa sweswi. Hallelujah. Amen. Because if you know that 9 types of prayer, Loko u tiva swikhongelo sweswo swa you hinayi, will know ukuthi what type of a prayer u ta swi tiva ku xikhongelo xa njhani kumele ngikhuleke. fanele u swi khongela. Kunesikhathi Ku na nkarhi kungamelanga ukhale laha ku nga faneleke u rila, noma uSathane azama ukukukhalisa. hambi Sathana a ringesa ku ku rilisa. Abantu abathanda ukukhala yilabo abahlezi emuva. Lava rhandza ku khala ku rila hi lava nga tshama le Wishi ndzhaku. sweet U uyakhala. n'wi tsona mazimba u le ku rileni, Umthembisa ukumshaya uyakhala. u tshembisa ku nkoka hi tindleve wa rila. But abantu abakhulile, Kambe lava se va nga they kula don't just cry. a va rili ntsena They ntsena, know when to va cry. swi tiva ku fanele va They rila know nkarhi when wihi. to pray. Va tiva nkarhi wa ku khongela, They know when to trust the Lord. va tiva ku fanele va tshemba They know Xikwembu, when to wait upon the va Lord. swi tiva nkarhi wa ku yima ka Xikwembu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kungakho uPaul uthi, Hikokwalaho Paulo a ku ka vakuranti, I cannot speak to you as a spiritual. ni nge vulavuli hi n'wina I tanihi can moya, speak to you as a canon. kambe ni vulavula hi n'wina tanihi Khanani. Kunesikhathi lana uNkulunkulu makafuna ukukhuluma nawe, Ku na nkarhi laha Xikwembu xi lava ku vulavulaka na athola wena, ukuthi you are too much in Canaan. wa kuma ku Xikwembu wena you are still So too much you in have to Khanani. drop Ku fana u ya aye hansi, enyameni. u ya a ya nyameni, And wena usinyama, ene wena a wu nyama, you are a spirit. wena u moya. So when God speaks to you, Loko Xikwembu xi vulavula na He wena, speaks to you as a spirit. u vulavula na wena tanihi moya. But lokho kwenzeka if uyakhula. Leswo swi endlakala loko ku ri wa kula. Umuntu natural ukhuliswa yini? Munhu kahle kahle hi ndhavuko u kurisiwa yini? Ngobisi. Meleka, And then I graduated. a ya henhla khuphuka. In the spirit, A moyeni, spiritually, if emoyeni, una 5 years, loko ku ri u na 5 years, but you are still a baby Christian, kambe wa ri n'wana ka Vukreste, therefore God cannot speak to you as a spirit man. kambe Xikwembu xi nge vulavuli hi wena hi swa swimoya. Hallelujah. Amen. Even the book of Hebrews, Hambi na le bukwini ya Vaheberi chapter 5, that last verse, ka chapter 5 verse yo hetelela, a continuation to chapter 6. ya mahlweni ka chapter 6. Uthi, by this time you're supposed to be teachers, U ri ka nkarhi wa sweswo swa ku fanele mi ri vadyondzisi, but you still need someone to teach you. kambe mi lava munhu loyi a nga ta mi dyondzisa. Hallelujah. Amen.
wena uyenze i-course ye-4 years wena uyenze course ya 4 years uyasebenza manje kambe watirha sweswi bakubhadala ukuya nge-course leyi uyenze va ku hakela ku ya hi course leyi u nga yi endla abanye bayenze 6 van'wani va yise 6 6 years mara ku-Christianity kambe ka vukreste una 10 years una 10 years ungumzalwane wa ha ri mzalwane mara akuna scripture usaziyo a ku hava vhesi leyi u yi tivaka ngale enyameni anyameni 3 years malembe manharhu bayakuhlonipha la usebenza va khona ku hlonipha laha u tirhaka kona but you are very educated va ri u dyondzeke swinene you are qualified u na ti-qualification ta le but in henhla the spiritual matters kambe a timhakeni ta ximoya Satan ukuhlupha every time sathani wa ku xanisa masiku hinkwawo because you are not qualified hi yet. mhaka ya ku a wu qualifayanga a ritweni ra So xikwembu the word of God kambe rito ra will xikwembu make you wise. ri ta ku endla u tlhariha If you are not wise spiritually, loko u nga tlharihanga amoyeni it means you don't spend time reading the word swi of God. tikomba ku a wu ti nyiki nkarhi ku hlaya rito ra xikwembu So once you start to read the word of God, loko u sungula ku hlaya rito ra you xikwembu grow spiritually. amoyeni wa That's kula why you become a leader. hi laha u va kona Lead the murhangeri people to the light. ku rhangela vanhu ku ya ka light You pull out the people from the pit of hell. u humesa vanhu a gojini And lead them to la light. u yisa a layitini Hallelujah. amen Hallelujah. amen Singafunda 2 Timothy chapter 2 verse 6. hi nga hlaya 2 Timothy chapter 2 verse 6 Bengithi soyifunda ngesiZulu. Umlimi osebenzayo kufanele ukuba kwamukele yena izithelo kuqala. Ngicela uyiphinde futhi. Umlimi osebenzayo kufanele ukuba kwamukele yena izithelo kuqala. Kuqala ne? So now, if you are a leader, loko u ri murhangeri you lead by example, u rhangela hi example not by theory, hayi hi ku tiva but practical. kambe hi ku endla hi swiendlo Awukwazi ukutshela abantu ukuthi bayenze certain things. a wu kgoni u vutsa vathu ri va etse ntho e itseng Leyi kuhlulayo wena. eyi u palela n'wena Hallelujah. amen If mina announce fasting, ha nna ke announcer like fasting tomorrow we are starting a go fasting. tshwana le ho sasa re thoma fasting Ngiyaqala mina. ke a thoma nna Uma ngizothi must fast 3 days. ha re re tswetsa fasting ya rena for 3 Ngicala days ukufasta 3 days. ke thoma ke faste 3 days nna Ngishaye. impethe Uma sengishayile, ha se interrapile nami ngiyishaye. le nna ke ibethe Sengiyayitshela ibandla. se ke tla phuthego Just fast 3 gore days. a re fasting 3 days I cannot tell you to fast 40 days and 40 nights. angeke ngithi kuwe fasta 40 days and 40 Even nights if it is written here in the Bible, noma there's that type of kulotshiwe fasting. la bhayibhelini ngale nhlobo But I yefasta cannot tell you to fast 40 days. angeke mina Because ngisho I never fasta 40 been days fasting for 40 days. ngoba azange mina ngafasta 40 But days and I 40 nights fasted 3 days. kodwa ngafasta amalanga I amathathu fasted 7 days. ngafasta amalanga awu-7 I fasted 8 days. ngafasta amalanga awu-8 I know ukuthi angeke ngife. ngiyazi ukuthi angeke So ngife if I vele. cannot die, empa ha ke sa now shwe, angeke ufe. le wena o keke wa tlhokagala Anything that you are telling the people to do, swin'wana na swin'wana u byela vanhu va swi endla kumele kuqale wena i ri ukwenza. bhayibheli wena u fanele u sungula swi Therefore, endla ilana uzotshela khona abanye abantu. hikokwalaho u ta tivisa van'wana You vanhu are a leader. u murhangeri You are a good leader. u murhangeri wa You tell me that kahle there are bad leader ni and good vurile ku na leader. varhangeri va kahle na lavo ka va So nga ri here in the kahle church, kambe lava we ndleni teach about the good leader. hi dyondzisa hi murhangeri We wa are not kahle teaching more about the fake leaders a hi dyondzisi varhangeri va feki because we don't have. ku va hina hi But hava we teach about the good leaders. kambe hi dyondzisa hi varhangeri va kahle Hallelujah. Amen. Uma ungafika ebank ufundisa abantu ngama false money. ha o ka fitlha benke wa va ruta batho ka tšhelete ya feki Baningi abantu abayenza ama false. ba ngata batho So ba tšhelete ya if feki ngifundisa abantu nge-false enziwe umfundisi uJimmy, ha no ke ruta batho ka feki e itswe ke moruti jime uma ubaba uNkulu azoza ha ta nge-fake kuna azoyenza, a tlo etsa feki ya hae ngizobe ngayazi le ukuthi le fake. ke tlo ba ke sa tsebe gore e ke But feki abantu batitsha ngento e-original. batho ba ruta ka ntho e leng original Noma kuza enjani into e-fake, noma uta ntho e nngwe le nngwe ya you know the feki original. ba tlo e tseba gobane wa e tseba So we original must teach about the good leaders. o tshwanetse re rute ka boetapele bo Ibhayibheli bolokileng kuqale bona batest. bhayibele re ke bona o tshwanetseng ba qale Bese pele batestile. he ba se ba So qadile bayakwazi
ukubuya bazolida abantu. ba tseba ho buya ba ete batho pele. Hallelujah. Amen. They are good leaders Ho na le baetapele ba that lokileng can take you out from Christianity. ba ba ka o ntshang ba o ntshe ho bokreste. There are people, Ho na le they ba are good leaders ho na le batho ba that baetapele ba can, lokileng that can lead you to something. ba ba ka o ntsha ba o ise ho dingaka. And there are good leaders Ho na le baetapele ba that can lokileng take you from the pit of hell. ba ba ka o ntshang mokoting wa To the tsela light, to ba o the ise Christianity. ho kreste. Hallelujah. Amen. Ngicela sifundeni the book of Numbers chapter 13 Buka ya Dinomoro chapter 13 from verse 2. ho thoma ho verse 2. Since yindene I'll just explain it. Ka hore ke telle ke tla e hlalosa. Hallelujah. Amen. And especially since it's your late. Amen. Numbers chapter 13 from verse 2. Send men to Or you spy. can start from verse 1. That's why. Yes. Numbers, numero, tinhlanu. 13 from verse 1. Numbers 13 from verse 1. Heading. Spies sent into Canaan. Verse 1. And the Lord spoke to Moses, saying, verse 2, send men to spy out the land of Canaan, which I'm giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers you shall send a man, everyone a leader among them. Verse 3. So Moses sent them from the wilderness of Paran, according to the command of the Lord. All of them men who were the heads of the children of Israel. Verse 4. Yes. Now these were the names from the tribe of Reuben. Shammah the son of Zakai. Verse 5. From the tribe of Simeon, Shaphat the son of Uri. Verse 6. From the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. Verse 7. From the tribe of Issachar. Le ka e mo. Alright. These are the leaders, Batho ba baetapele but you know Moses. ba rongwa ke Moshe. Moses is the senior leader. Moshe ke yena o moholo a So etang batho pele. ukuthi akhethe ama leader. Modimo o re a kgethe baetapele And then bayo to spy the land. ba ye ba ilo cheka So lefatshe. bayile bahambe kahle. Ba tsamaile ba tsamaya hantle They brought the grapes. ba tla le di grapes Ngithemba ukuthi bebahamba thuthu, ya bathi bebahamba thuthu. ba re be ba tsamaya ba le babedi So uma babuya, he ba buya there were 12 of them. be ba le 12. So sithola uJoshua and Caleb. Re kry-a Joshua le Caleb Laba ama leader abapresente umholi wabo uMoses. ba ke baetapele ba ileng ba tswelletsa moetapele wa bona wa Because if Moshe. you are a good leader, Hobane ha o le moetapele a you lokileng present your leader very well. wena o presenta So moetapele wa hao laba hantle. uma babuya bakhuluma kahle. La babedi ha ba buya ba bua Mara hantle i-10 yabo, empa 10 ya bona but we won't make it. ba re ho ka se kgonahale. So uNkulunkulu wabakwatela. Modimo a ba Thela hupela uNkulunkulu wathuthela a kakhulu. kwata haholo Wathi Modimo ngizobabulala. a re ba ke tla ba And bolaya. then uMoses wabakhulekela athi ungababulali. Modimo Moshe a ba rapella a re o ska ba bolaya Modimo. Bakhulekile ukubakhipha. Ba tlo re wena o paletse ko o ba ntsha. But still uNkulunkulu wababulala bonke. Empa Modimo bo le jwalo a ba bolaya Just bohle. abafanga ngelanga O re eliyi-1. ha ba tlhokahala ka matsatsi Mara ka bona tsatsi le one. bebafa bonke. Empa bona ba ile ba tlhokahala bo bohle. In the promised land kungene i-young generation. Kanana ho kene generation e nyane. So labantu bebajikisa abantu. Vanhu lava ba jikisa vanhu va Xikwembu. Bathi hayi Moses udlala ngathi. Va ri hayi Mose u tlanga hi Won't yena. make it. Hi nge fiki. So kwaqala abantu bakhala Sungula vanhu va rila. and then abantu babuyele emuva. Vanhu va tlhelela ndzhaku. Lot of the men of them they died. Vo tala va vona va lovile. That 10 spoke negative. Lava va 10 va vulavule swilo swo homboloka. Va endla ku ri kereke yi lova. Va yenze ukuthi ibandla lixova. Va susa vanhu
in the presence of God basusa abantu phambi koNkulunkulu into the wilderness, into the babayisa darkness. ehlane So emnyameni. kunabaholi, So kunabarhangeri you will find them to each and every u church. ta va kuma ka kereke yin'wana na They yin'wana will always speak negative. va ta vulavula swilo swo homboloka, Va sola nkarhi wo tala. va ya sola sonke Xin'wana isikhathi. xin'wana lexi endliwaka kerekeni va Yonke into sola. yenze ebandleni va ya yi sola. Xin'wana xi kahle xi njhani vona va tshamela Yi ku sola. right or yi wrong va ya yi sola yonke into. A tlhela ku mina leswi ni vonaka se ni le ku laveni ka kereke. Athi nje ungibona mina ngifune elinye ibandla, Se ni karhele hi kerekeni. sekukhathele ngaleli bandla. And that type of people, Labo nhlobo yabantu they don't leave the church. abasuki ebandleni, Va nga ku susa wena. bangasusa But wena. after 5 years, After 5 years wa ha ri kona kerekeni. uyabathola ebandleni. Ntirho wa yena Msebenzi i wakhe dzunisa vanhu. ukujikisa abantu. I describe vanhu ku rhambana Jimmy i so. Uyakhuluma ngabantu ukuthi uyabona umfundisi Jim unje, Ana i so. usisi Ana unje, Philip i so. uPhilip unje. They know everyone. Bayabazi bonke abantu. Hallelujah. Amen. Loko va vulavula va ku a hi humeseni mali ya ku aka. Uma bakhuluma bathi asikhipheni imali yebuilding, Hayi khale hi humesa va bathi aka. kudala sikhipha kodwa kwapha. Mfundisi ka Jamani. Umfundisi ngathi imali uyayidla, Ene na treasure wa ku nga ku wa yi Jamani. netreasure nayo kunjalo. So u endla njhani ku humesa vanhu? So uyenza ukukhipha abantu, Un'wanyana a nga va humesi. omunye Mara u akabakhiphi, endla ku ri va ve inactive kodwa uyenza ukuthi bangasebenzi, esontweni. bangasebenzi Uma ebandleni. munhu na 10 years Thola ukuthi umuntu una 10 years mara a nge endli nchumu. kodwa akekho active. Un'wanyana ku ya mina ni tirha Athi omunye bengisebenza mara no gcina ni swi tshika ka swi hela. ngoba ngigcine ngiyeka ngoba ayinala iphela So khona. these are the evil leaders Laba inhlobo that you yabantu find in the body of Christ. abalida angalunganga wathola ebandleni, Umi akereke angeke ulithole ibandla ya ku pfumala this type of leader. lenganabo lenhlobo yabaholi. Loko kereke yi pfumala vanhu lava, Le bandla malinganabo abaholi abanje, it's not a good church. akuyona ibandla Because elungile, the first church to split ngoba ichurch lokuqala it was the church lokuhlukana of God. bokuyibandla likaNkulunkulu. Kuna madimoni ya 1/3 manga suka manga rebela ka Xikwembu. Amadimoni a-130 ake asuka kuNkulunkulu. Lucifer was one of them. uSathane ngokumunye wabo. Jesu ana 70, uJesu beka-70, ana 72 or 70. 70 or 72, Vafamba hinkwavo asala na 10. wahambahamba bonke wasala ne-10. And Jesus was God, 100% God and 100% uJesu man. beku-100% So loko uNkulunkulu. Jesu va n'wi tshikile, Uba uJesu bakwazile ukuyeka, Who are you? wena ungubani? va nga tekela va nga ku tshiki. Bangayenzi ukuthi bangakuyeki. Loko Xikwembu Lucifer n'wi tshikile, Uba uSathane uNkulunkulu amuyekile, wena ungubani? va nga tekela va nga ku tshiki. Ukuthi bangeke bakuyeke. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So there are always a good and a bad leaders in the church. Matsatsi le matsatsi ohle ho na le baetapele ba lokileng le ba sa lokang. We as a body of Christ, Bjale re na re le mmele wa Kreste, hi fanele hi maketa a busy corner. ho tshwantse re lebelle haholo busy corner. Maketa vo slocheni leswi hi nga Re pfala. lebelle bo selotshile ka mokgwa e kwetseng e re rorisa Modimo. Hallelujah. It's a -1 Ke problem. minus bothata bo bongwe. So hina hi maketa leyi, Re na re marketa ene kwa, voho va maketana. bona ba marketa mona. Hallelujah. Amen. A mina tata kerekeni mara va pfumela swa ku thuzana. Nna be ke tlo tla phutehong empa botafa ba ka ba bo dumela na. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So hina hi maketa outside. Rena re marketa ka ntle. We bring them Re ba into the kingdom tlisa of ka God. hare mmusong wa Modimo. We teach them. Re a ba ruta, We baptize re a them ba kolobetsa. in the name of the Father, Son, and the Holy Ka Spirit. leina la Ntate le Morwa le Moya o It's a halalelang. command of Christ. Ke molao o re o fileng ke Jesus said Kreste. we must preach to them. O re Jesu tshwantse re ba shumaele. A godly leaders Moetapele a lokileng seek responsibility. o tseya boikarabelo. You don't tell a child who is matured Ha o botse ngwana o le horeng se a butswitse what to do. hore a etse eng. Hi mhaka ya ku u kurile. Ka taba ya hore se a hodile. Uma umntana sekakhulile awusamtsheli. Loko n'wana se a kurile a wa ha n'wi byeli. Uyazi ukuthi uyenzani. Wa swi tiva leswi a fanele a swi endla. Hallelujah. Amen. She or he become a son. Yena kumbe she or he uba n'wana. Ngicela sifundeni Philippians chapter 2 verse 19. Bafilipi chapter 2 verse 19. Hallelujah. Amen. Philippians
chapter 2 from verse 19. Yes. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also be encouraged when I know your state. Go back. Verse 20. Mm. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. Okay. Ayikho mnandi lapho ku-20 yakho. Angazi ukuthi ukhona uyiphethe ngesilungu e-different nami yakho. Different version in English. E-different nami yakwamfundisi. If ukhona ongasabi ukufunda. Loko mi ri kona hi xilungu xo hambana. Amen. Uyilungise futhi nange our mother tongue sesimolelo. If unayo kuba ngibona ngathi ishoda Ma uyixolile ngesizulu sesinozi. or ngathi usasifundela uba umashaya. Marungama letiro arbale. Ufunda bani? 19 and 20. Yeah, ngasifundela u-20 u-19 sesimfundile. For I have no one like him who will be so genuinely interested in your welfare and devoted to your interests. Hallelujah. Now, this is a good leader, uTimothy. Loyi i murhangeri wa kahle Timotheo. Anginaye ofana naye. U ri ni hava loyi a fanaka na yena. Ngumntanami, anginaye omunye umntana onjengaye. Hi n'wana a ni na yena n'wana loyi a fanaka na Ngiyethemba yena. nangesizulu isho njalo. Ungasifundela. Ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe. Anginamuntu onenhliziyo enjengeya yakhe. Bonke abantu ngamanye amagama Sungula ku hi marito man'wana. laba abanye abanayo inhliziyo Lavan'wanyani a va na yona mbilu yanjengalo. leyi yo fana na leyi ya loyiwa. Mara inhliziyo ngamanye amagama they have a different. Hi ku hi marito man'wana ku na Banenhliziyo ezi different. timbilu ta vona ta hambana. So he's a son. So i n'wana. Anginaye omunye Ni onjengaye. hava un'wana loyi a fanaka na loyi. Onganakekela izindaba zenu ngobuqotho. Onganakekela ini? Indaba Zenu. So esontweni bazalwane sinabantu abanenhliziyo yokunakekela indaba zebandla. Akerekeni hina vanhu va nga na timbilu lava langusela timhaka ta kereke. Abantu abaningi laba bokungena esontweni Kambe- uma bathi amen asheshe futhi aphuma ufika late asheshe aphume futhi. Vo tala hi laha va fika late va tlhe va famba elo kereke huma. Paul Kambe Paul anginaye omunye umuntu u ri Paul a ni na yena n'wana munhu onenhliziyo efana loyi a neyakhe nga na mbilu yo fana na ya okwazi yena, ukunakekela loyi a tivaka ku hlayisa ama-issues wenu. timhaka ta n'wina. Hallelujah. Amen. Where can we find Hi nga n'wi kuma kwihi a son like Timothy loyi a fanaka na Timotheo, onenhliziyo different? loyi a nga na mbilu yo hambana. Hallelujah. Amen. I have no one like him. Ni hava loyi a fanaka na yena. First Peter chapter 5 verse 1. Peter wo sungula chapter 5 verse 1. First Vela Peter sifunde chapter 5 from verse 1. and the third letter of John. I warn and counsel the elders among you, Mm. as a fellow elder and as an eyewitness, Okay, this is Apostle Peter, Loyi i Apostle Peter, the first pope. yena pope wo sungula. Amen. amen. Uma kakhuluma nebandla aka-address ibandla as a great apostle. Loko a vulavula na kereke a nga vulavuli tanihi nkulu wa mune, But uyayehla alingane nalo. kambe wa titsongahata a ringana na kereke. He's not bossing the church. Yena a nga bosi kereke, He's not a boss, but he's a leader. a hi boso kambe i murhangeri. A boss is someone who will send you. Boso i munhu loyi a nga ta ku rhuma, And you want the perfect thing. u lava swilo swi tshamiseka But a kahle. leader is someone who do. Kambe murhangeri i munhu loyi a endlaka, And then he train others to do. ene a dyondzisa van'wanyana ku endla. Do well other leaders watch. A hi u endla
van'wanyani varhangeri va langusile. And after, he do with them. Loko a heta u endla na vona. And after, Loko a heta they do and watch. va endla and then a langusa. And then after, they will continue to do. Then after that va ya mahlweni hi ku endla. Hallelujah. Amen. Ningaqhubeka. I want to counsel the elders among you, the pastors and the spiritual guides of the church, as a fellow elder and as an eyewitness called to testify of the suffering of Christ, as well as a sharer in the glory, the honor and splendor that is to be revealed, disclosed, unfolded. Okay. Number 2, tend nature, guard, guide, and fold the flock of God. That is your responsibility. Guide and what? And tenzana. Ngamanye amagama nibe abelusi. Kama ngamanzo libe kubajisha. Hallelujah. Amen. Ngenhliziyo ezivumayo. Kapilo tse dumelayo. Not by coercion or constraint, but willingly. Not by dishonorably motivated by the advantages and profits belonging to the office, but eagerly and cheerfully. Ngamanye amagama uthi ningathathi advantage yebandla. Kama ngamanzo lesikatse advantage ya kereke. Kungakho uPeter ayehle. Hikokwalaho Peter atitsongahata. Uzibiza njengomholi as an elder. U tivitana tanihi murhangeri kumbe munhu lonkulu. Uthi kumele niluse ibandla U fane mi rhisa kereke leli enikulo. leyi mi nga ka yona. Don't take advantage of the Mi church. nga tekeli kereke advantage. That is why this is my always prayer. Hi leswi kwalaho leyi I swikhongelo swa mina minkarhi Ukuthi hinkwayo. ningami lana ngithathela advantage. Ku ri ni nga yi mi la mahlweni ka n'wina ni teka advantage. Nginganrobi iy'mali zenu Ni nga mi rhobi timali ta n'wina ngoba angibizwanga ngini. hi ku a ni vitaniwanga hi n'wina. Nivitaniwe Yesu. Ni vitaniwe hi So Jesu. loyi anganivitana Lowo o n'wi bizile i fanele ku va yena loyi a ni hakelaka. kumele kube yena a n'wi badalayo. Nina niyakhipha imali anikhiphi akufuni mina. N'wina ma humesa mali kambe a mi humesi a swi lavi Sonke mina. lana sibizwe uNkulunkulu. Hinkwenu laha hi vitaniwe hi Xikwembu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. By coming to any church, Uma uzaku noma kuliphi ibandla awukoloti ibandla. awukoloti kereke. Akuna muntu onesikweleti la ebandleni. Ku hava munhu a nga na xikweleti la kerekeni. Ngoba sonke sibiziwe. Kuva hinkwenu laha hi vitaniwile. Hallelujah. Amen. So akumelanga sihole ibandla simotivatiwe isiso sethu. A ku fana hi rhangela kereke hi vaka ku makhwiri ma hina ma twa ndlala. Hallelujah. Amen. Akumelanga ngithi ngibizwe uJesu uNkulunkulu kanti ngibizwe indlala. A swi melanga ku ri mina ni hemba ku ni vitaniwe hi Xikwembu kambe ni tiva ku mina no titwela ndlala. Hallelujah. Amen. If uthubizwe uNkulunkulu, Loko u vitaniwe hi Xikwembu, therefore the one who has called you is faithful. loyi a nga ku vitana wa tshembeka. He will make sure U ta endla that he take care of ku ri you. wa ku tlhogomela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm not saying ukuthi singanikeli, A ni vuli leswaku hi nga nyikeli. singasapoti umsebenzi Hi nga ha wakaNkulunkulu. sekeleli ntirho wa Xikwembu. But uma sifunda Exodus chapter 20 Kambe verse loko 25 hi hlaya hi Soto, lithi iBhayibheli kuMoses uNkulunkulu kuMoses Bible uthi lithi tshela Xikwembu. abantwana baka-Israyeli ri byela vana va Israyele bathabathela umnikelo va tisa minyikelo inhliziyo hi ezivumayo. timbilu leti pfumelaka. If inhliziyo ingavumi Loko mbilu yi nga naye pfumeli uNkulunkulu akafuni. na Xikwembu a swi swi lavi. So thina mina Se hina kumbe mina loyi ngisapotwa abantu inhliziyo zabo ezithathwe ni uNkulunkulu. sapotwa hi vanhu la timbilu ta vona ti nga So khumbiwa hi Xikwembu. uNkulunkulu angeke athathe wonke umuntu. Xikwembu xi nge khumbi hi munhu un'wana na Kanti un'wana. bona kulabantu uNkulunkulu azobathatha. Kambe va kona lava Xikwembu xi nga ta khumba timbilu ta vona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Third letter of John, Epistle of John. Ayina chapter verse 9, uya ku verse 9.
Amen. So la sine ngithe mina kunama good and the bad leaders. Ni te kuna varhangeri va kahle na lavo So homboloka. in this ability there are two leaders. Lana kuna varhangeri vambirhi. Singayifunda A hi hlayini. 9. Verse 9. Eh, Isihloko sithi isibonelo esihle nesibi. which means there are good and the bad. Kuna le film besiyibukela kudala, Kuna movie la inangusa khale. the good, the bad and the ugly. Yona le the good and the bad and the ugly. Yeah. I movie. Yeah, my Zunzo them. Kahle leyitsundzuka. Ungasifunda? Verse 9. Yes. Ngalobela ibandla okuthile. Now, this one is a leader, uJohn. Loyi i murhangeri John. He's a senior. Hi lowukulu. Kodwa uDiotrefe othanda ukuba abe mkhulu phakathi kwabo. Akasamukeli Lo thina. ufuna i-authority, uyakhula ne? Loyi But wakula loyi. ukhula nje i-authority. Ukula hi matimba. Utshela ukuthi ubani ofike kuqala ngesontweni. Unakusa ku imani madala boy akerekeni. So uma ngabonile ukuthi okay, mina ngifike kuqala ku like huyu madala boy. Loko a ku lebuga madala boy. Ulebukhani ngamshumayela edala manje. Ukuthi ngizoba umfundisi angithi kunjani. So So nonke la umuntu uyaqala ukushumayela. 2006. Angikwazi. Is the first one. Emsebenzini. Amen. Amen. Qale ngayo. Ningaboni nje ningamthatheli phansi nombona ahlale Hayi. uye umuntu oqala ke lo. Hallelujah. Balandela bomsesimbali bo Tsakani but lo ngamshumayela kuqala. Hallelujah. Amen. Ngamshayela izandla. Hallelujah. So that abomadala boy ne Bo madala boy. uma kuzabonolelo emuva Loko vo sisinolelo bafika andzhaku. bathu chairman Va ku hayi loyi i chairperson. uma akhula nge-authority uyakwata So loko a kula authority se ni le ku kwateni. like a prodigal son ubaba we-prodigal son Kufana njengendodana yolahleko. uma kubuya nomunye Loko lo angalahleka se avuya. we wakwata So lowukulu te ave akwata. athi mina ngihlupheke kakhulu nawo Akwa mina ikhale ni wantuka na wena. mara nangu lana uhlala kahle wenzelwa amaphathi. Ufambina teka sweswi swa yena se swi wa vuya u kumiwa tiphatsi u endleriwa So hinkwaswo. iBhayibheli lithi lo ukhula nge-authority. Bhayibheli lana i ri loyi se u kula hi So matimba. abantu abakhula nge-authority ebandleni yibo abaxosha abantu. Lava se va nga kula hi matimba kerekeni hi vona va hlongelaka vanhu. Umuntu azokutshela ukuthi ya thina saqala egaraji abekunzima. Yena ku hayi hi sungula garaji vhele a swi tika. Uma bathi bama bo apostole lana bathi bafakazi bathi halo wanamhlanje. Va apostoli loko va yima va nyika mpapa hayi vana ke va vantshwa va So fika laba mahala. bantu abakhula nge-authority yibo abaxosha abantu emzimbeni wakaKristu. Batho ba holang ka authority ke bona ba kubang batho Ngoba mmeleng wa bafuna Kreste. ama-position. Hobane bona ba lwela ditulo. So kufana nalo baba lo. Go tshwana le yena ntate o. Unegama elihluphayo. Ka lebitso le le sa tsebalageng. Hallelujah. Amen. Lo khula nge-authority. O ukhula ka If boikgogomoso. kwenziwa into ufuna ukwazi ukuthi ilungelo ulithole kuphi. Loko ku endliwa swilo u lava ku tiva ku matimba loyi wa kuma kwihi. Ukhulume naye uLebukhani. Loyi u consultile nje ka book Jimmy. Othonya. Va ku hayi anga But ku there tsala. is some calling order. A ku fanele hi ku vitana ta tshama kahle a vulavula Khula hi tindlela. nge-authority. Loyi ku kula hi matimba hi ku tikukumusha. Hallelujah. Amen. Kubeka Asi- mubi ke akafuneki. Loyi anga kahle loyi anga laveki. Verse 10. Yes. Ngalokho uma ngiza Uma eza usenior pastor. Loko senior pastor ayeta. ngiyakumkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo. Esihleba ngamazwi amabi. Wenza njani ke lo? Sewahleba. Sewahleba. Hallelujah. Amen. Once umuntu waqala ubuhleba Loko munhu se a sungula a hleba uklasiwa kule leader. se hi n'wi veka ka loyi He's a bad murhangeri leader. i murhangeri wo homboloka.
ngoba thina abanye anginankinga mina uma ungihleba. hina van'wana a hi na problem loko mi yi hleva Ngingathatha 24/7 ungihleba. I don't have a hi nga problem. vulavula Mara 24/7 a na inkinga nkingha kunabanye abane problem uma ubahleba. kambe nkingha hi ku van'wanyana va na problem loko va Kunabantu hleva abazoyekela ibandla uma ubahleba. va ta tshika van'wani kereke loko va Abanye hlemiwa ba-strong noma ubahleba abanankinga. van'wani va strong a va na mhaka Mara yo hlemiwa ukushumayela umuntu kunzima kakhulu. kambe ku chumayela munhu swa tika Uma ngopfu uletha umuntu umshumayela umuntu kumletha. loko u chumayela munhu Wena n'wi tisa umhlebe, wena n'wi ahambe. hleva a famba It's a problem. i nkingha Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. futhi enganelisiwe nalokho Amen. akabamukeli abazalwane yena Akabamukeli ini? Bazalwane. Bonke abazalwane mabafika ubaqala phansi. hinkwavo bazalwane abayise phansi. loko va fika u langusa tintangu na tihembe hinkwaswo Yakhona kumele umfile ukuthi ukhona. loko a ri kona yena u fanele u twa ku ri kona Abazalwane. a nga yamukeli bazalwane Bazalwane, abantu kungcono isidakwa esontweni. Umuntu ophuza i-black label, amix i-black ne-stout ne-freshman, ayithele khona lapho aphuze adakwa. Than umuntu ongamukeli abazalwane, oqosha abazalwane. Bazalwane. Ubayisa esihogweni. swa antswa munhu loyi a dakaka ku bazalwane tani ku va na mukreste loyi a hlongolaka vakreste a kerekeni Isidakwa siboshwe esontweni. swidakwa swi hlongoriwe a kerekeni Nale gama abalisebenzisayo ngaphandle. na le rito va ri tirhisaka a handle Whether it's Kebereche, whatsoever, ziboshwe esontweni. sweswo a swi hlongoriwi a kerekeni But abantu abanjengalo, kambe lava va fana na loyi if we one la, loko a ri one la akhiphe 5 bayesihogweni. a koxa abantu ava-5 ba yitshogweni Yena saraphenduka. yena a sala a hundzuka Ayongena ezulwini. a ya nghena I-5 tilweni ngaphandle. 5 yi humile hi ri yini yena Hallelujah. amen Ukuhleba umuntu kuze kufike ezingeni lokuthi angali isonto angali ke abantu bayahleba ne sonke siyahleba ne a hi ali hinkwenu ha hleva mara kunabantu abane higher grade ukuhleba. ku na vanhu va nga na diploma or degree ya ku hleva Uma keza futhi akutshela ukuthi mina bangihlebile bathe nawubona ukuthi mara kahle kahle lo. loko a fika ku byela dewe va ku hleva hi swona na wena u zewurile ku hayi ntiyiso u hleviwile Hallelujah. amen And lokhu bazalwane angeke nikuthathele enhloko mi nge swi tekeli nhlokweni swi sweswo until you die and go to heaven. loko se u ta fa u ya atilweni Uyobona abantu abamise ukuya ekhaya ezulwini ngokuhletshwa. lava nga nghenisiwa tiheleni hi mhaka ya ku hleva Ngoba sonke masuka la sizibhekile angithi Hinkwenu especially nabantu besifazane. loko hi suka la hi ti langusini So akudingakala ukuthi umtshele ukuthi le ungigqoke namhlanje bengugqoke last week whatsoever. a swi na nkoka ku last week a ni mbale yini kumbe next week ni mbala njhani a swi na mhaka sweswo That is why bazalwane ukukhula kwebandla kuya ngokuthi abaholi balelo bandla kanjani. hi sweswo vula ku ku kula ka It's not kereke how ku much va pastor varhangeri preach. a hi swi ku mfundhisi wa hina u chumela kangakanani Akuna bandla abantu abangaphumi. a ku na kereke va nga Abantu humeki abaphume ngokuthi abafiti kulelo bandla. vanhu a va humi hi mhaka ku leswi chumelaka kerekeni a va twani na swona Ngike ngangena kwelinye bandla. ni fike ka yin'wani kereke So kwaba nomunye umzalwane ku va na un'wana mukreste wayovalelisa kumfundisi. a ya lela ka mfundhisi Akumfundisi. a ku mfundhisi Nafamba la ngibone leswaku loko noqhubeka nelani ngadaya dini. ngiyahamba ngoba ngibona ukuthi mangi lana angeke ngiye ezulwini Sebafuna kabi kudwini waje umuntu ngwane. va ku hayi no sikuzwile ungasatsheli omunye umuntu Fambisa sheshe. hi liya gedi Hallelujah. Amen. Shuthe wasenza isigogo. ku ri se a twa ku tihele a ri kerekeni Ngoba kunezinye indawo zosenza isigogo. ku na swin'wana tindhawu ta twa ku langa ku tihele ti kusuhi Ulande kufeni. se u yazi ukuthi hala kuyafa Every day. wonke It's a amalanga minus. kuyamayinasela Hallelujah. amen Ngoba ibandla asijaji ngokuthi umfundisi uwisana kanjani. ikereke a yi langusi ku va wa kangakanani But sijaja ngezwi. kambe hi langusa What tifruit they teach ku ri leswi va swi dyondzisaka does it align with the word of God. swa fambisana na rito ra xikwembu na Hallelujah. Amen. Lesafunda funda. a mahlaya yana ni mahlweni Eh. nabavumayo uyabanqabela
ubakhiphe ebandleni. ukwenza njani mara lo Nabavumayo. uJothefas uyabanqabela wenza njani awuntolishele Ubakhiphe ebandleni. uyabakhipha ne waba abenza umesa njani laba enhlaka yini Abevuma. manje umenza umuntu onjengalo ingwenza njani umuntu odale lo abavumayo uyabenza njani laba pfumelaka kwaba umesa and uyakwazi ukusenza wathi nje waqala ukukhuluma naye washitiva kusenza loko usungula vulavula na yena uyawukhipha hayi wa ku and humesa uqala kahle usungula athi kahle uyabona wena akawabona wena wena ubiziwe wena ubitaniwile wena sathanda le bukhali ngijabule mina leswaku abangilikani Ngoba mina vele ngizizwe. kwashirana atshele wena uyamthanda unkulunkulu vele washirana qiniso uyamthanda unkulunkulu and ubiziwe ngempela and wanyikela and futhi uyanika wena kuba makabe uthi hlupha kabandla lakho inkinga ukuthi uyazihlupha nje kuleli bandla hayi asazi ake iteki lesifaka sukuleso angeke athathe lokhu aqala ngakho lokho sathana ayaka Eva loko usathane ayakhohlisa wasathi ayokhohlisa akada ukukhohlisa wanuna bengeke aqale kumuntu wesilisa wanuna ufanele wathi ukuthi tiva timanga indoda kumele uqabange before wanuna lokwazi asukula ukukhongela indoda mayiqala akakhuleka ukukhongela manje lokwazi ayamkela angathatha isikhathi ahambe esilotshini kodwa kahle kodwa ayanele bathe mngaji insinya lo uqale kathatha inikadli le and vela xikwembu xihlayile and unkulunkulu bekashiya sagatsha leswaku ngidatlhariya athi wena ngisaba indaba ukuthi nizohlakanipha naloko aka Yesu uma aya kujesu swithe swi tsariwile ka Bibele ufika athi kubhaliwe kulotshiwe ebhibheleni so always sonke isikhathi this type yabo Diotrephes and le nhlobo yeboDiotrephes he will start well bazoqala kahle but will not end well angeke baqede kahle utabona kuri vanhu loko vaza va hlangana na vanhu va ku fana na loyi uyabona abantu bahlangana nomuntu onjengalo a va ha titweli ku va kerekeni hayi abasa-enjoy ukuba enkonzweni se i grieve semanje uslow ifanele njengobharo vanhiwa tanihi wilbar kumele manje ancengwe ukuthi aze enkonzweni attend at prayer beka-athende imikhuleko akattendi akasa-athende attend at Bible study beka-athende ama-bible studies akattendi akasatholakali eli kerekeni bekafika eli ebandleni asweswi nga tshuki ku Manje- vonaka hi salaka hani ri kona kodwa akubonanga ngathi hayi bekhona u fika hlomela tlhela huma famba uyafika nje abheke hlangane na bese Diotrephes sekahamba noDiotrephes manje khipha abantu ebandleni humesa abantu akerekeni hallelujah amen every good thing that you do ntho enngwe le enngwe e lokileng e o e etsang i ta swi sola o tla di sola a ku mari va vula ku ri loko mu titsona swakudya mi khongela a ri mara kusukela hi 5 o'clock ha le rapela le fasta wa ka wa 5 swi byela hi le xikwembu a ri mara le mmotsang modimo wa vona mina mi loko mi thola ku no khongela wa bona le ha ke le nna ke le ntlwaneng ke a rapela ya lo dya swakudya mi nga se dya no khongela le before ke ja ke a so rapela i pele lava ku dropa u ya hansi u ta fika ka level o ri o ya batla hodimo o ta o fitlha o lekanelena reach to his level ha o ka fitlha tulong ya se hae mi ta hleva swin'we bjale o joinile lebata la tshebo and i make sure ku ra mi lovhi mi ri two and o etsa sore a le lovi bo bohle hi ku loko hi lovhe hi ri two a hi nga ta kuma timhaka ta le kerekeni gobane ha re lovele le ba babedi mkosi a re sa o thola so hantle ku fanele loko mi lovile o thola ha nna ke a ka lovile byela ku ri jimi u mbale ambale njhani nna ke tlo lebelela gore jimi na apere jwang haleluya Amen. Kafuni. a re pele iphelile 10 ake this one is a bad leader ne Verse 11. yes Sithanda ungalandeli okubi kodwa okuhle. sithanda kwenza njani Ungalandeli okubi kodwa okuhle. okuhle ne hi landzelela swa kahle asilandeleni okuhle a hi landzeleleni swa Now, kahle if you are not a good leader uma sikulandela phela siye ehlathini loko u nga ri murhangeri lowunene loko hi ku landzela vhele hi ya ku lahlekeni so the church must have the good leaders kereke hi fanele va na varhangeri because lavanene everyone kuva un'wana na un'wana un'wana una ma-follower wakhe lowu a nga la u na varhandzeli va yena haleluya amen haleluya omunye nomunye un'wana na un'wana uyi-role model yomunye umuntu ke role model ya motho mongwe kunabantu uma bangakubonanga 2 days go na le batho ga ba sa o bone matsatsi a mabedi babuza ukuthi angakubonanga lokhu se ba botsisa gore ga re sa o bona ko bashumayela kae powerful la le re ka shumaela tshomelo ya matla kuna lo mbuzayo ukuthi
bewukuphi last week? ba tlo botsisa re beke e fetileng ha ra o bona. Kunabantu abalandelwa ngoba ama-good leader. Ho na le batho ba latelwa hobane ke ba Abanye tisha ba abantu lokileng. babalandela ngoba they are the good deotrefers. Ba bangwe re ba latella hobane they are bad leaders. Qhubeka. owenza okuhle ungokaNkulunkulu Owenza okuhle wakabani? Ongayenzi okuhle wakabani? owenza okubi akambonanga uNkulunkulu. Bathi akamboni thina sezimbonile. Hallelujah. Qhubeka. Verse 12. Yes. uDimetriyu ufakazelwa yibo bonke nayilo iqiniso uqobo lwakhe. He's a good leader. Une testimony. Yena e morangeri wa kahle, o na le bopaki. Yilabo ukuthi mabaka kubona esontweni. Ke ba lona ha ba sa o bone phutehong. Bayakufonela ngokubona esontweni. Ba founa ha ra o bona kerekeng. Bayakuvakashela ngokubona Ba go esontweni. etela ha ra o bona kerekeng. Ba o ke ba eta pele ba They are worthy to lokileng. be followed. Ba tshwanetswe ko latelwa. Wena uma umuntu anovile uphinda umtshela uthi mngane wenze kahle ungezi namhlanje. Ha batho ba lokile wena wa faka sorry. Angabhori namhlanje. O re no bora kerekeng ka tsheko entse pila wa sihle. Athazi mina bese ngifuna vela nokuphuma ngithola ukuthi la bambeke khona bambeke phambili akuphumeki. Ke paletswe le ho tswa ke be ke kgonne ke be ke tswile. Mara lo bathi kunemsebenzi emihle. Empa o ba re o na le mesebetsi e lokileng. Hallelujah. Amen. Imisebenzi yakhe iyamlandela. Mesebetsi ditiro tsa hae di Bayatestifya bolatela. ngaye. Ba faka ka yena. Qhubeka. Nathi-ke siyafakaza ngaye. Nothi abaholi siyafakaza ngaye. Le rena baetapele re a paka ka yena. Uma ngama la ngithi uDiana umuntu oright kakhulu ama-bad leader bazothi umfundisi futhi sonke la ubona yena uye olungile oright masimeni ke singasayenzi lutho siyobona ngaye. Le ha moruta ka paka mona ba tlo influencer ba ra a re mo tloeleng ka bane moruti o na le tsena. Ukuthi A re mo tsebeng. bayajabula. Empa baeta Shinaka amagama wabo. baetapele ba lokileng ba ya thaba le re sa bone le maina a bone. Nathi-ke siyafakaza ngaye. Wazi nawe ukuthi ukufakaza kwethu kuqinisile. Uqinisile bazalwane. Bazalwane, Ngabe wena uma ucabanga ngempilo yakho, wena ha o nahana ka bophelo ba hao, nge-Christianity yakho, ka bokreste ya ngokholo hao, lwakho, ka tshepo ya hao, nginabo ubufakazi obuqinile na ngawe. ke na le bona bopaki bo botileng ka wena na. Othi nginalo mina lo A aphakamisa. re nna ke nayo nna o a emise letsogo. Waphakamisa kakhulu usaba. Emisa haholo tsaba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Iphelile. Asibuze ukuthi basakhuluma ngaye manje. Benginokuningi ebengiyakunilobela khona. Kepha angithandi ukunilobela ngoyinki nosiko. Okay. Qhubeka. Kepha ngiyethemba ukukubona masinyane. Sikhulume umlomo nomlomo. Ngokuba ukuthula makube kuwe. Abahlobo bayakhonza kuwe. Khonza kuba bonke abahlobo ngamagama. Amen. Hallelujah. So now, i-senior pastor la mayiza yinabantu abawu-2. Senior pastor ha e fihla mona ena le maino a mabedi. Ongamukeli Ho abazalwane. na le o a sa mo le bazalwane, Kuba nalo omukela ho na abazalwane. le o a amogelang Ole-good bazalwane. report. O a nang le report e La lokileng. sifunde khona ku-Numbers 13. Mo re batleng teng ko number 13, KunoCaleb ho noJoshua. na le Joshua le Caleb. Laba abanye angikaze ngezwe umuntu anika igama umntana wakhe kulaba abawu-10. Ba bangwe ha re ke re utlwa ka Ngabo ba Joshua Joshua baningi. empa bo Joshua ke ba bangata. Nabo Caleb baningi. Le bo Caleb ke ba Because they bangata. were good leaders. Hobane ne le They baetapele ba presented the lokileng. church. Ba emetse kereke. They presented their leader. Ba emela moetapele wa bone. Laba abawu-10 mabafuna ukubamba uMoses, Ba tshena ba ya go tshwara Moses. bafuna ukumbulala. Ba ya ka ho mmolaya. Laba abawu-2 bamlwela uMoses. Ba pedi ba ile ba mo lwela Moshe. Bathi we will overcome. Ba re tla hlola. We will make it. Re tla fitlhella. Bafakazelana nalokhu kukhulunywe uMoses. Ba dumellana le o go boletsweng Moses. If you are a good leader, Ha o le moetapele o lokileng, uzopresenta i-leader yakho o tlo kahle. emela moetapele wa hao hantle. uJesu O Jesu
Angithi washo ukuthi uzodiliza itempele yakaMoses. uvurile ku ri u ta wisa tempele ya Muxe Yena yakhe nge 3 days. a yi aka hi masiku manharhu Ushila ngithi. u vurile le uJesu angithi bekapholisa abantu ngoSabatha. a ni ri Yesu a horisa vanhu hi Sabatha Angithi siyavumelana nalokho. ha twanana ka leswo Noma bayombulala uJesu loko va ya ku n'wi dlayeni Yesu bafake lokho. va fakele Bathi lo uthe va ku loyi u te it was true. i ntiyiso Lo uJesu kushilo. i ntiyiso swi vulavurile Yesu But why abo Peter banamanga nalaba nabo? kambe vo Peter why va nga yimanga na vo John Because does not matter ukuthi i-leader yakho ikhulumeni ora kanjani. Wena umsebenzi wakho ukumelana ne-leader yakho. a swi na mhaka ku murhangeri wa wena u vulavule yini kambe swa kahle i ku yima na It is murhangeri wa not wena about the majority rule. a swi hi ku nhlayo wo tala u Abo ri yini Peter nabo Matthew ngabe bathi mara naye lo muntu manje uyasibulalisa ishilo. vo Peter fana va vulavula ku ana yena wa hi dlayisa mani a fana a nga pfumelanga swilo leswi Mara bazanga bame ne-leader yabo. kodwa bame nomuboni wabo Hallelujah. Amen. Hallelujah. So uJoshua and Caleb, Joshua na they Caleb were good leaders. a ku ri varhangeri They va were kahle leading people a va rhangela vanhu into the promised land. ka promise land But the 10, other 10, kambe 10 leyiwani bebathi singasayina a va ku hi nga hayi bakhetha umholi azobayisa emuva. va langa murhangeri la nga ta va tlherisela ndzhaku It is always the case. hi masiku hi mhaka Abantu bazoza. vanhu va tata Bakubona lebukhali. va ku hayi levukhanga unkulunkulu ubizile Ngiyabona umfundisi nokukunikana nje. uyabona nomfundisi nje uyakuphakamisa nje thina Abenzi lokho. hayi ka hina nga swi endli sweswo Wena siyakuzwa umdlula yena. ene hina hi ku twa ku tlula yena Uyabona uma ungatali bani? loko wena u sungula wena kereke Singawulandela sibaningi. hayi hi tele hi ta ku landzela Ngoba baningi abantu abakulandelayo abakuthandayo just wena wabona. va tele vanhu va ku rhandzaka u na support wena Noma kayokala ma ya sungula bayasala lava va sala abahambi. a va fambi lava Bathi ukuthi umfundisi izolo ungifonela. hi ku tolo muruti u mfoneti mavana Angeke ngize. a ngeke ka va kahle Uqosha wena. u hlongola wena Hayi ukuthi yena uzohamba. hayi ku ye u ta famba Abahambi. a nga fambi And if uyahamba loko ku wa famba uyayizonda i-fertile field. wa yi zonda fetal Uma field ule loko u ri uma le sewudlisa abantu utshwani. Loko se wena ubaphuzisa u nopetrol. nwisa vanhu petroli Baqala ukulwisa futhi. se va ya ku lwisa Bathi futhi hayi senze njani. va ri hayi a yi endli swona Kumele senze so ku fana hi endla hi ndlela Ubona leyi ukuthi le nto ayisho yile besiyenza u ngayo. vona ku leswi a swi endlala hi leswi a swi endlaka La i-vision yakhe. laha hi mbono wa yena loyi Ukuthi uthela abantu ngomilimili kanjani ku chela vanhu i-vision petroli yakhe. leyi i mbono wa yena loyi Kumele ukulandela ngoba sekuyi-vision fane yakhe. mi swi landzela hi ku i mbono Uma wa ungafuni yena umilimili ufake umilimili buyele emuva. loko u nga lavi petroli tlhelela ndzhaku Ngoba ukwazi ukuthatha iplug yala a ngeke u teka uyakha plani indlu yakho u ngalo. famba u ya aka ndlu ya wena hi yona Hallelujah. Amen. So a leader, murhangeri to be a good leader, ku va murhangeri you lowunene must be filled with the Spirit. ku fana u tatiwa hi moya Ngoba ibandla hikuva kereke leli aba emkondweni kaNkulunkulu leyi va fana yi va emiehleketweni wa xikwembu wafika uJesu a fika yesu bese ke uJesu walithenga ibandla. yesu a fika a xava kereke Akazanga uJesu aqala ibandla. a nga zanga yesu a pfula ra yena kereke Hallelujah. Amen. Ibandla liqalwe umoya engcwele. kereke yi sunguliwe hi moya wo kwetsima uNkulunkulu makakhipha abantwana baka-Israyeli eGibhita kungene abantu abawu-2 loko xikwembu xi susa vana va israyele a gibhita ku nghene vana vambirhi for 40 years. malembe ma 40 Ashumayela uMoses mose a chuma yena mara kungene abantu abawu-2 kambe ku nghena vanhu vambirhi Caleb noJoshua. khalepe na yoshuwa Kweza uJesu ku fika yesu washumayela 3.5 shumela 3.5 years wasala 120 washumayela abantu abawu-120 kasala 120. ku sale 120 ka langa va And chuma then the yena Holy Spirit moya wo kwetsima first day hi lavi Va siku chuma yena. a chuma yena 3,000 wabantu 3000 ya vanhu in a day hi siku baphenduka. va Second hundzuka day 7 washumayela a chuma yena 4,000 baphenduka. 4000 va In hundzuka 2 days umoya ngcwele bekana 7,000. masiku mambirhi moya wo kwetsima u chumayela vanhu va And then the Bible 7000 lithi
abantu basindiswa every day. vanhu i ri bibele ava ponisiwa masiku hinkwawo. Into yenza ukuthi abantu bangasindiswi every day ukuthi thina singama Sunday church attendance phela ngamaSunday. hina loko vanhu va nga ponisiwi hi mhaka ya ku hi ti-Sunday hi endla chechini Ngama-church goers. hina hi tichechini So abantu basindiswa kuphela Sunday. vanhu va ponisiwa ntsena hi Ngabe Sonto. siyathenda every day. loko a attenda masiku hinkwawo Sidla i-Holy Communion every hi day. endla Abantu xihlawuhlawu every day. vanhu va ta ponisiwa masiku hinkwawo. So the Holy Spirit, so moya wo the kwetsima power, u na matimba. uma gcwalisa loko a ku tatisa uzoba yi-witness wena u ta va mbhoni ebantwini. ka vanhu. uJesu uthe jesu u te uma umoya ongcwele afika kini, loko moya wo kwetsima wu fika ka n'wina my witness, n'wina mi ta va timbhoni ta mina. uzofakazela uJesu, mi ta pakela hayi yesu uNkulunkulu, Hayi Xikwembu. mara sifakazela bani? kambe hi vulavula uJesu. yesu. Why uJesu angasho ukuthi uma ngihlala kini nizongifakazela? why jesu a sa ri hali lutsi ho nna le tla ba It dipatitang is because the Holy Spirit started the church. ku va ni The moya wo Holy halela wu Spirit tlhomile is the kereke CEO of the ku church. va ni moya wo halela ki ceo ya So kereke. bonke abantu abagcwaliswe umoya ongcwele, batho bo botlhe ba tletseng ka moya wo halalelang they are the leaders. ke baetapele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible said we must follow the good leaders. Jeremiah 3 verse 15 and Jeremiah 23 verse 1. Hallelujah. Amen. Ezekiel 34 verse 1 to 10. Ababhala. lena le ngwanang. Hallelujah. So umholi omubi sizwile la iBhayibheli litshela ukuthi uqosha ibandla ne. Itweni ku murhangeri wo homboloka ku ri a kerekeni u hlongola vanhu. Hallelujah. Amen. So as a believer, so tanihi mupfumeri we must be filled with the Holy Spirit. u fana hi tatiwa hi moya wo You kwetsima. cannot be a leader without the Holy u Spirit. nge vi murhangeri u nga ri na wona moya wo kwetsima. Hallelujah. Amen. Did you know ukuthi lana masingathi masikhetheni abaholi about 3? loko ma swi tiva loko hi ri laha hi ku a hi chuzeni varhangeri vanharhu. Kunabanye lana noma ugcwaliswe kanjani ngomoya ongcwele ngeke bawukhethe. ku na van'wanyana hambi wo tatiwa hi moya wo kwetsima va nge ku langi. Noma ungathandaza amathansi aphuma ngendlela. hambi wo ba ti-tongues ta le china If you don't have a friend, loko u nga ri na munghana la ngeke bawukhethe. u nge langiwi. Bangawukhetha if unabangani abaningi. u nga langiwa hi mhaka ku vanghani va 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 tele. But this is not how the church should go kambe a hi yona ndlela leyi kereke u fanele hi famba hi or yona operate. kumbe hi fanele hi endla swilo. Umoya ongcwele kumele azikhethele yena. moya wo kwetsima u fanele u ti langela wona. Abantu abafunayo yena. vanhu lava moya wo kwetsima va lavaka hi wona. Because Holy Spirit is omniscience. hikuva moya wo kwetsima hinkwawo He knows what is going to happen tomorrow. u tiva leswi swi nga ta endleka mundzuku. Acts chapter 13 verse 1. Titirho Ngicela sifunde ngokusheshsha. Acts chapter 13 verse 1. Titirho chapter 13 verse 1. Izenzo chapter 13 verse 1. Kwakukhona e-Antiochiya ebandleni lakhona abaprofethi. Ebandleni ne? Akerekeni oBarnaba noSimeyoni othiwa uNeje, noLukiya waseKhureni, noMayeni owayendliwe kanye noHerodi umthentraki noSawuli. Kwathi bekhonza inkosi bezila umoya ongcwele wathi, Uma sebenza njani? Bazila ne? Bathandaza. bazila So bakhuleka ngamanye amagama, marito man'wana ibandla kumele lizile kereke thandaza. kufana izila ikhongela. wathi uMangcwele ngahlukaniseleni uBarnaba noSawula ukuba baye emsebenzini engibabizele wona. Babizwe ubani la? Ebandleni kukhethe bani la kule bandla? Umoya ongcwele. imoya wo kwetsima u nga langa la. And uba specific, ubabiza ngamagama. uba specific uba vitana hi mavito. Kungakho uma sila, hikokwalaho loko hi ri laha if you are filled with the Holy Spirit, loko u tatiwe hi moya wo kwetsima wena wena uyakwazi umoya ongcwele ukukutshela ukuthi yini lento ayifunayo kuwe. wa swi kota moya wo kwetsima ku ku byela leswi swi lavekaka ka wena. But if you are not filled with the Holy kambe Spirit, loko u nga tatiwanga hi moya wo kwetsima uzokutshela kanjani? Because anina communication. u ta byeriwa kanjhani moya wo kwetsima ku a wu koti ku vulavurisana na wona. Umoya ongcwele
oyingcwele ukhuluma nomoya kunguwe wena ungumoya. moya wo kwetsima u vulavula na moya loyi nga wena umoya Ukhuluma kadala umuntu xikwembu loko xi endla munhu ngodaka. hi daka Umuntu wasihlalela asazi ukuthi uhlezi isikhathi a hi esingaka. swi tivi ku munhu u tshame nkarhi wo fika But kwihi the day uNkulunkulu umfake umoya, kambe siku leri xikwembu xi nga n'wi chela uye moya waphila. u sungule ku hanya So uma kaphila, loko se a hanya bese kaqala uNkulunkulu kukhuluma se naye. xikwembu xi sungula ku vulavula na yena Adamu. ka adamu Mara angakamfaki umoya, kambe a nga se n'wi chela moya a bebangakhuluma. ku nga ri na communication So you are the spirit. wena umoya You must be filled with the Holy u fanele u Spirit tatiwa hi moya wo so kwetsima that your spirit so ku va moya and wa the spirit wena of God na moya wa will xikwembu communicate. ti kota ku vulavurisana Lana umoya ngcwele uthi ngikhetheleni lana moya wa khuluma xikwembu nabantu abaphilayo abadwaliswe umoya ngcwele. u ri moya wo kwetsima ni langeleni vanhu lava nga tatisiwa hi moya wo kwetsima Hallelujah. amen Phelile ne? Khona bazile ukudla bakhuleka. Babeka izandla phezu kwabo babamukisa. Bathi hamba. Thina sikwazi ukuthi sikubambelele. hina a hi swi koti ku va hi ku khomeleta Inkinga ukuthi uNkulunkulu ubiza uJimmy. problem i ku xikwembu xi vitana jimi Aze ngithi athe mina kunento engishisayo. a ku hayi swi kona swi ni hisaka mina hayi mina se ni xikwembu xi ni vitanile Mara kithi ayifakazeli. kambe ka hina a swi fambiselani uNkulunkulu kumele akhulume nami xikwembu u fanele xi vulavula na mina ku sungula uma mbizile. loko a n'wi vitanile Noma ubizo liba khona, hambi ku vitaniwa ku ri kona there is what we call it timing. kambe ku hina leswi swi vitaka ku i timing Hallelujah. Amen. Kunabanye abantu bashesha ba-acte. ku na vanhu van'wanyana va hatla va acta Kuna nabanye bathatha isikhathi uku-acta. van'wani va teka nkarhi ku acta Hallelujah. amen So if you are not filled with the Holy Spirit, uma ukuthi a wu gcwalisiwanga umoya oyingcwele it means you are not alive. kusho ukuthi wena a wu phili Hallelujah. amen Hallelujah. amen Ngoba umuntu onganaye umoya ingcwele, hobane motho a senang moya o halalelang he cannot understand this thing. a ka se utlwisisi buka e Angithi le ibhalwe umoya ingcwele. e ngwetswe ka moya o halalelang Le ayibhalwanga uLuke, e a ya ngwalwa ke luka even though it's a hand of Luke, even though ke letsogo la luka of Peter. oro la peter Hallelujah. amen Hallelujah. amen Umama bekangafundanga, mme wa ka na sa ruteha ubaba bebangafundile. le ntate ho jwana So uma kasebenza emining, ha sebetsa ko di-mining uma bhalela umama, ha ngwalela mme bekazocela umuntu ambhalele. o ba kgopela motho a mo ngwalela Naye umama Le mme. ayifika incwadi. ha lengwalo le fihla Uzolanda umuntu amfundele. o lata motho a tlo mo Mara balela bakamfundela lo muntu. empa ha mmalela motho o Umama bekazwa uphimbo lukababa. empa mme ba utlwa lentswe la ntate Akubhalanga yena ubaba. empa ha ngwala Mara ntate bekamtshela uLebukhali ukuthi bhala lo. empa na mo jwetsa le ba re ngwala sena This man akholanga. e kgwedi ena a ka hona hantle Bekangaboni lo bhalayo. o ne a sa bone o a ngwalang Mara bekayithatha as indoda o yakhe. ne a itseya jwale ka gore ke ntate a It's the ngwalang same thing with the Holy go Spirit. jwalo le moya o halalelang Ibhalwe uJohn e ngwetswe ke john with different authors. ka bangwadi ba farologaneng But ibhalwe umoya oyingcwele. empa e ngwetswe ke moya o halalelang Ukuthi isandla sikabani. ku ri voko i Mina ramani mangifunda la loko ndzi hlaya na mina angiboni uLuka. a ni voni But luka ngibona umoya kambe oyingcwele. ni vona moya wo So kwetsima awukwazi a wu swi koti wena ukuzwisisa lento. ku yi twisisa buku leyi If you don't have the Holy loko u nga Spirit. ri na moya wo kwetsima Hallelujah. First Corinthians chapter 2 verse 14. vakorinto vo sungula Romans chapter 8 verse 6. varoma chapter 8:6 Singayifunda vukorinto vo sungula chapter 2 verse 14. verse 14 Corinthians 2:14. Yes. Uma umsebenzi womuntu owakhileyo kuso umi, uyabamukela umvuzo. Hiyo le. First Corinthians. Yeah? Marumbuzo vela siyamukela. It's just Umvuzo. not Umvuzo leo amohela. mara siyothola. a se lengwalo le re le batlang empa moputso That revelation. ro kry-a ene re a lebogo
Yes. kutulo eo umuntu wemvelo kawamukeli kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu. Leyo right. Umuntu wenjani wemvelo motho wa tlhago akamkeli ini? Okukamoya kaNkulunkulu. ha amogeli tsa moya o halalelang Umuntu wemvelo ne motho wa tlhago uma uthi asambe esontweni ha o na le kerekeng uthi esontweni lethu lenu bathi yilaba bathi abantu abafile amadimoni kerekeni ya n'wina hi lava va nga tiva lava lava yimadimoni na babavumela abantu abathisi va pfumelela hi ya chela swileswi inyama ifuna uku-accommodatwa ngomoya. hi ku nyama yi lava ku amukeriwa hi So moya angeke izwisise into hi yakamoya. nge twisisi nyama swilo swa moya You can read it this way, u nga hlaya rito but leri if you are not spirit filled, kambe loko u nga tatiwa hi moya wa kwetsima u nge pfuki u wena twisisile uzoyi-interpreta ngenyama. wena u ta vulavula hi nyama Uzozitshela ukuthi hayi uJesu angithi umlungu, yesu hi mulungu uJesu angithi uyindlozi, jesu a ni ri dlozi hayi uJesu uyindlozi na angithi. yena yesu hi ri dloza hi swona You will never understand u nge this. twisisi You will only leyiwani understand if you are filled with the u Holy ta Spirit. twisisa ntsena loko u tatiwe hi moya wo kwetsima Abantu abasenyameni vanhu lava nga le nyameni abakwazi ukulida ibandla a va swi koti ku ngoba rhangela ibandla vandla umoya. hikuva kereke hi moya Ngokuba kungubula kuye. Angeke uqonde ngokuba Kuyini kuye? Kubula. Isizulu esisijwayele kuyini? Kubula isithulu. Stupid. Stupid ane. If umuntu anganawo umoya wakaNkulunkulu, the Holy Spirit ane. loko munhu a nga ri na moya wo Konke kwetsima ukwenza lana discard. leswi swi endlaka laha ku heta nkarhi Uma umuntu asenyameni, uma ungathi uthatha nyana isikhathi athi ya lo ngizomshiya. loko va ri nyameni va vona ku teka nkarhi a nga heti Uzophaza bathi ngifuna ukubukela iWorld Cup. ene Sesiphelile. hi la ku ya vona Kaizer Chiefs nyamoni a nga heti Every time you speak about the spiritual things, masiku loko u vulavula hi timhaka ta moya and if you cannot read the word of God out, a loko u nga hlayi rito ra xikwembu for 2 hours awukwazi ukumamela umuntu oshumayelayo. a wu nge swi koti ku yingisela munhu a chumayela ku 2 hours and half 10 minutes. kumbe 2 hours 10 minutes If ufunda iBhayibheli loko u hlaya bibele 10 minutes ngaba 10 10 10 10 10 uma sithi 1 hour loko hi ba 1 hour seyachaya. wena se ya wa You bheka are not used. a wu swi tolovelanga Wena uphila ngobisa ngithi. wena u hama evuyisi That is why Paul hikokwalaho uphoswe Paul moya ngcwele. u ri u tarise moya wo kwetsima Uthi kuba Hebrew, u ri ka vaheberu we have a lot of things to tell you. hi na swo tala hi nga ku byela swona Asikwazi ukuthi simtshele ngoba ningabantu benyama. kambe a hi swi koti hi ku n'wina mi ta twentseva ntsena a mi na ndhawu Iphelile ne? Yes, page. Uma kuqhubeka ithi. Verse 15. Eh. Kepha ongomoya ubonisisa konke. Uma ongakamoya wenza njani? Ubonisisa konke. Ubonisisa konke wakamoya ne? wa moya Nyama. u vona hinkwaswo Kodwa yena kaboniswa muntu. 16. Ngokuba ubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na. Kepha thina sinomqondo kaKristu. Thina sinomqondo wakabani? WakaKristu. We know what God wants. hina hi tiva leswi xikwembu xi swi lavaka But umuntu osenyameni akazi ukuthi uNkulunkulu ufuna. kambe lo wa nyama a nga swi tivi ku xikwembu xi lava Uyakuzempilweni yini yakhe umuntu onganayo umoya. xi ala na vutomi bya yena Akazi munhu ukuthi yena waloye kumele ayenzeni uNkulunkulu. a nga swi tivi ku fana a endla yini ka Ngoba xikwembu ufile akakatholi akakavuswa umoya ingcwele. kambe ku hanga se pfuxiwa i moya wo Romans kwetsima 8 from verse 6. varoma 8 from verse 6 Hallelujah. Amen. So umuntu uma kadwalisiwe umoya ingcwele loko munhu a tatiwe hi moya wo kwetsima uyakwazi ukuba umholi. wa swi kota ku va murhangeri uNkulunkulu uyakwazi ukuthi amsebenzise. xikwembu xa swi kota ku va swi n'wi tirhisa But a baby Christian kambe loyi va ha ri n'wana a vukristeni uyakhala njalo. hayi makhala njalo Uyabanda angeke athandaze. wa titimela a nge khongeli Uyashisa angeke dyambu athandaze. ra hisa a nge khongeli Uyevula angeke aye mpfula esontweni. yi le kunene a nge yi Ene kerekeni wonke lama season ka hinkwaswo tisizini leti swi endliwe hi It xikwembu is not good ukuthi kuba isizini yemvula, imvula ingakuneli. Uyazi ukuthi uNkulunkulu why ayenze imvula ukuthi ikunele. a swi nge endleki ku ri nkarhi wa mpfula yi nga ku neli mpfula swa swi tiva xikwembu ku hi mhaka munhu fanele u neriwa hi mpfula wena
Hallelujah. Amen. Loko wo cheka ku na vana van'wanyana kuma va ku va ta tlangela matini ya ku chata ya ku huma toilet u ku va ta khoma hi flu va nga khomi hi flu Loko u na wa vusweti. wehe wa ku a wu lavi moya u tshama kahle i tshama ba hi flu Bana ba bangwe bona ba iketsetsa boithatelo ka ntle o tseba gore ba tla kula empa ha ba kule ba hao ba beile dintlong ba tshwara ke malwetse metla ena. Hallelujah. Amen. Imvula bazalana ayilethi iflu Pula ha e tlise mokgohlwane. swo va ka miehleketo ya Ke hina ntho e leng menahanong ya rona. kumbe ku yitholile Verse 6. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa. ukwenza njani Ukunaka kwenyama. uma sinaka inyama wenza njani ukufa Kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Mhm. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Ngokuba akuthobeli umthetho kaNkulunkulu. akuthobeli ini umthetho wakaNkulunkulu uyazi inyama ne yazithanda yona Ya tirhandza yona. nayo umoya Na moya uyazithanda. wa tirhandza na wona. Hallelujah. Amen. Umoya ne Moya. awuthandi ukuthi usebenzise iBhayibheli A wu leshodayo rhandzi ku hlaya Bibele eka Moya. i moya walowo. mara inyama ayina nkinga Kambe yokuthi inyama iBhayibheli a yi na mhaka ku Bibele se yi karhele. omunye nomunye usebenzela into yakhe Un'wana na un'wana u tirhela swa yena. Hallelujah. Amen. Inyama iyazinakekela Nyama ya tinakekela. inyama ayifuni ukuthi iphoke Nyama a yi lavi ku yona vele phoqiwa. khulume kabi U vulavula ku biha. umhlebe U n'wi hleva. ayifuni A yi lavi. mara uJesu Kambe Yesu ngoba bekagcwaliswe umoya ongcwele loko a tatwe hi moya wo kwetsima ba ma-accuser ngezinto eziningi va vulavula swilo swo biha hi yena. bazange babe nenkinga A nga zanga va na mhaka. Hallelujah. Amen. But inyama Kambe nyama ayifuni ukuzuhlungu a yi lavi ku twa ku vava. ayifuni winter A yi lavi xirhami. ayifuni A summer yi lavi ku hisa. ayifuni mvula A yi lavi na mpfula. ayifuni moya A yi lavi na moya. ayifuni ukuphatha indlala Kambe na nyama a yi lavi ku twa ndlala ni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Inyama inamandla Nyama ina matimba. nisuke nonke lalidle ama-conflict Hinkwenu la mi suke mi dye ti-Weetabix. abanye whatsoever ndlini Van'wani mi dyela njengoba mukaka. nibuyele ekhaya nifuna ukuyodla So loko mi tlhela kaya mi ya kudya masiku hinkwawo ka dyiwa. Kambe xivutiso ku ri wena usifida ngani wena u tinyiketa hi yini? inyama noma ingasekho Nyama loko yi nga ri kona ayifuni abantwana bayo a ihluphahlupheka yi lavi vana va yona va xaniseka. inyama I nyama yaleyo. noma ingasekho inyama Hambi nyama yi nga ri kona ayifuni ukuthi uyofuna iplanka uyibeke uyoyingcwaba ngani ifuna i-casket nyama hambi u nga se u lovile a yi lavi bokisi ra that fishi is yi why lava ukolota casket. zonke izinto angeke ukoloti U nga society jambisa hinkwaswo kambe polisi a wu yi koloti ni. iyongena phi inyama Nyama yi ta nghena kwini? inyama iyongena kuphi U nge yi kumi casket. noma ingasekho Hambi yi nga ri kona omunye umama un'wana mhaka wabuza indoda yakhe a vutisa bava wa ka ukuthi yena ma ngafa a ku loko se no lova uzohlala isikhathi esingakanani u ta tshama nkarhi wa ku fika kwihi ungakashadi u nga se teka un'wana mhaka. yathi le ndoda hayi A ku lwe bava akuhluphi a lokho swi karhati immediately ma ithuna loma loko sirha ri oma ngiyashada na teka futhi. so lo mama Mhakhi loyi wayotshela ubhuti wakhe se a famba a Athi khanya ngicela ku ukuthi yini a ku ni kombela every day masiku hinkwawo ufaka amanzi ethuneni lakhe mi chela mati a sirheni ra mehe washona kumama wayenza a njalo lova mhakhi. njalo indoda ma iyayithola ukuthi Loko ayithuna bava suka kwala ayinawo. hayi mati ma ha ri kona. every time Masiku uyayatshela vacha hayi mati ma ha ri kona. ingashadi indoda A nga teki lwa bava. until one day athola ubhuti wakhe Ku fikela ku masipara avhiza afaka a amanzi sipara a chela mati ka sirheni. manje sipari A ku sipara ku famba yini athi hayi ulo iwili yakasesi a wakhe ku asesi u te tani ufaka amanzi hi cheletela la ethuneni la sirheni. haleluya Amen. unesikhwele senyama Una- inesikhwele noma ingasekho Jealous hambi ifile nyama ina jealous hambi ifile. hayi ukuthi izoba nesikhwele ngoba isaphile inyama inamandla Ina matimba nyama. yifuna ukubona le moto zikamakama ezinhle lezi Timovha leti ta ka makamu leti 10 ya tona kube ne-family cars ku va na leyi ya ndyangu leyi movha. mara unawo amafemeli wena Kambe wathanda ku hava na mara family. le langa lelo Kambe hi nkarhi walowo se u lovile u lava ndyangu. a
awukagibeli Mercedes Benz mara Awusatshaba. inyama yona iyafuna ukuthi ayisaphili mara ifuna ukungena Ayahanyi kambe inyama nebhugini nyama. thatha i-200 rand kumrholo wakho uthi ngiyonikela esontweni Loko u teka 200 rand uyakunyikeleni yobona abadeni. isandla lesi siphathwe senze so Abongo le rita share. ngoba seyithathe indawo erong Sekuba riteka angithi le-200 rand yosebenzela Yoko 200 lewa yatirela moya. siyano uyokutshela ukuthi phela abantwana awukababhadalele Yasungula esikolweni ku fridge empty nyama yakula bo. abantwana awukababhadalele Bana awusihakela no transport. ifriji Fridge ayinanyama hakuna chumo. Inyama ke leyo. Inyama yaleyo. zihlala zilwa Sinenkulweni na moya. haleluya Amen. khuluma ngemali Vulavula hi mali. ngoba imali is connected Kuba mali to the connected. core of the flesh Kan la Enhliziyweni. ku tiya ka nyama la mbilwini. haleluya Amen. haleluya okwamanje lama ngathi uma kufika isikhathi sokunikela Sure. asitshentshane namaphesha Sweswi loko hi ku nkarhi wa ku nyikela a hi cincana ni tiphesi ta hina. angeke kusabuya muntu next week Hayi. Vhiki leri taka ya ku yivi munhu la kerekeni. haleluya Amen. so always Masiku tile kulweni. uma ufunda ibhayibheli uphatha ikhanda Loko u hlaya Bibele se wena u twa ku vava swo wayiphatha ikhanda hi mhaka munhu mara khoma uma ufunda yilona. i-daily sun ikhanda Kombe liphansi. loko u hlaya Sowetan hayi a ri kona. uma ungahlala lesontweni uthandaza nje whole day Loko u tshama la kerekeni u khongela siku inyama hinkwaro izokuthuma nyama yi ta ku rhuma. haleluya Amen. haleluya okwayo nyama ayinankinga Nyama a yi na nkingha. inyama ayinankinga yokuthi kunemvula Ku enkulu ri ku na mpfula leyikulu. umonday Hi Monday. ngalesi sikhathi kumele uye ngaso Hi emsebenzini mhaka nkarhi wo fanele u ya khongela. A yi na mhaka na swona hayi. mara ayine sunday Loko yona hi Sunday. inyama Nyama. izothi umfundisi uzozwisisa Hi ku hayi u ta twisisa mfundhisi mani. kuyala nalaba abanemoto Na lava fambaka hi timovha. inyama Nyama. so umuntu Munhu ukuze uba umuholi ku ri a ve murhangeri kumele ugcwaliswe umoya engcwele fanele u tatiwa hi moya wo kwetsima. Acts chapter 6 from verse 1 Ka Swiendlo chapter 6 verse 1. Mintirho. haleluya haleluya yes Mhlobo sithi amadoda ayisikhombisa akhethwa ukuba aphathe abakhulu. okay Verse 1. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukukhonona kubaJuda ukhononda abakhuluma i-complain kwavela i-complain esontweni A kerekeni se ku sungula ku va na ti-complain. kwavela ukukhonona kubaJuda abakhuluma isiGreki namaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabeleni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili basebebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiywe izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. okay 3. Funani-ke phakathi kwenu funani ene phakathi kwenu abaholi Xikarhi ka hina hi kuma Tela varhangeri. uma singathi asikhetheni abaholi ne Nte loko la hi te hi lava varhangeri. kungawina nje abantu abafew abanabangani Ku nga wina vanhu va nhlayo wutsongo lava nga na vanghana. Yana mahlweni. Funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle. abanani abanodumo oluhle Lava nga duma kahle. bane-testimony Lava nga na angithi vufakazi. lesifunde khona bathe ujona ne La hi nga hlaya kona va te John kule good leader ka vurhangeri bya kahle. uthe une-testimony e-right U te u na vumbhoni bya kahle. ngoba masikhetha i-leadership masingaya kubomakhelwane Loko- sithi sifuna ukukhetha usesibanibani Loko hi na vurhangeri loko eka makhelwani hi la ku chuza sesimanimani. Hey, abanye hayi angeke siloyo van'wani hi nge valangi. abanodumo oluhle qhubeka buyela kancane emuva if awusayitholi Funani phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle. Agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. abagcwaliswe umoya Lava nga tatiwa hi moya. bafuneka Lava va navela hina. ukuzophela Ku ri va ta khoma va ta. so niyabona ukuthi umoya engcwele ubaluleke kanjani Ma swi vona ku moya wo kwetsima hi wa nkoka nasemabhodweni njhani. kufuneka umoya engcwele Na le mapotweni ku laveka moya wo ngoba kwetsima. yila bantu abaqabana khona Hi la vanhu vhele ku lweriwa na kona laha. if umuntu usemabhodweni anganamoya engcwele Loko munhu a ri mapotweni a nga ri na moya wo kwetsima. uphethe nelist ukuthi
abo bana abakhiphe u-800 hi communalist ku van'wana va nga khipha mali yo tala ngathi mkhela mfohla kuba muhumesanga hey wena wa khona u ta ku nyama leyitsongo na mali a humesanga uma sisakhipha imali loko a humesa mali ama-position wethu ayalingana position ta hina ta mara ringana uma sesihla loko se ku phakiwa uzoza ukuthi sizocela ama-worship u ta vona ku hayi vafundhisi halawa i-admin admin halawa mara uma sisakhipha imali loko sonke a siyalingana. humesa mali kambe ha ringana hinkwenu So that is why kufuneka umoya oyingcwele hikokwalaho ku laveka moya wo kwetsima uma sifaka abantu emabhodweni banganayo umoya oyingcwele loko hi faka vanhu emabodweni va nga ri na moya wo kwetsima uthola ukuthi emabhodweni kunomama kodwa Maria kuma ku na mhani mariya kutaqala vo-Dr. Shivono vaja ku sungula vo Dr. manimani va dya abanye sisi babheka abantwana van'wani se va langusini ntsena umama wakhe akekho emabhodweni mhani wa yena nga kona emabodweni uma kuza umntana wakhe iduku liyaphezulu enyameni ko ta n'wana wun'wana uma kuza lo angamazi liyaphansi se kuya hansi so umoya oyingcwele ufuneka nasemabhodweni moya wo kwetsima wu laveka na le mabodweni so uma sikhethe abaholi esontweni loko hi langa varhangeri ekerekeni asingokuthi unamajority wabangani a hi na nkusi ku vanghani va ye va ibhayibheli tele lithi khetha abantu abagcwaliswe umoya hi oyingcwele ri bibele langa vanhu lava nga tatiwa hi moya wo kwetsima abantu uma bagcwaliswe umoya oyingcwele abasheshi bakwata loko vanhu va tatiwa hi moya wo kwetsima va nge hi tsoni nyama emabodweni uma sikubeka emabhodweni uphatha ilokuzane lengithela ngayo leyo bakukwatisa uvele uyilahle uyohlala loko wena wa ha ri ku fakela loko u faka munyu vhele u tata munyu mhaka ku va ku kwatisini haleluya Amen. and inkinga ukuthi abantu bona abanganawo umoya oyingcwele abazi ukuthi abanawo umoya oyingcwele problem i ku vanhu ngoba lava va moya wo bazosho ukuthi kwetsima hayi mina ningangikhethi a va ti tivi ku a va na wona moya wo that is why kwetsima ngisuka ngihlonipha umuntu uma athi hayi ngicela mfundisi ume kancane hi sweswo ni hloniphaka munhu loko ni n'wi langa loko eka swo tala ku mfundhisi ni nge swi koti ngizokusebenzela unkulunkulu mara ngicela ukume kancane loyi a ku hayi ni ta tirha kambe nkarhi wa sweswo ni kombela mi ni tshikanyana masigcwaliswe umoya oyingcwele a hi tatiweni hi moya wo kwetsima sizoba abaholi abarayini hi ta va varhangeri va kahle haleluya amen haleluya amen abantu uma bangagcwaliswanga umoya oyingcwele loko vanhu va nga tatiwanga hi moya wo kwetsima amagriva hi tiwilibara kumele umthwale fana n'wi rhwala angumfundisa nje a ri mfundhisi a tetani if akagcwaliswa umoya oyingcwele loko a nga tatiwanga hi moya wo kwetsima kumele loko umfonela katsongokatsongo wa fona akumbonaka ka prayer a ye a mi nga ri kona xikhongolweni aka hayi swa namuntlha ni nga titwi kahle hayi namuntlha a ni nga twi kahle Sunday awumboni kumele umfonele sunday a mfoni kumele umfonele asikangeni ebandleni a yi se nghena akerekeni haleluya amen by this time you're supposed to be teachers hi nkarhi waloyi a hi fanele mi ri vadyondzisi but you still need someone kambe ma lava munhu to teach ku a ta dyondzisa haleluya amen haleluya Amen. ibandla lakakristu kereke ya kreste liholwa umoya oyingcwele yi rhangeriwa hi moya wo kwetsima so abantu vanhu kumele bagcwaliswe umoya oyingcwele va fanele ku va tatiwa hi moya wo Ngoba kwetsima Holy Spirit is the CEO of the church hikuva moya wo kwetsima hi CEO ya kereke ibandla elifelwe uJesu hi kereke leyi nga loveriwa hi yesu so ungabi umuholi wokufuna igain u nga vi murhangeri loyi a lava ku benefita abantu makunikelwa la loko vanhu va nikela laha bacabanga ukuthi kunikelwa imali eningi va hleketa ku ku nyikiwa hi mamiliyoni until sithi become a leader be a leader ku fikela hi ku va na murhangeri lazobona khona ukuthi hakuna lutho u laha u nga ta vona ku a ku na nchumu la okwamanje uma unikela ngo-50 Sweswi rand ukuthi bonke loko banikele u ngama-50 nikela hi 50 rand u hleketa ku hinkwerhu hi nikela hi ti-50 uma rand usibona semaphathini loko yi vona hi ri le tiphatini basinika kathi amakhulu inyama eningi baqala basiphakela va va sungula va nyika ti-drumstick ucabanga ukuthi sidla kahle u twa nga ku hi dya kahle kathi amaphathi ayingaki per month kasi ukuthi bathe yi-one tiphati ti ta kangani hi so lembe? bahalela leyo nyama leyo u nga ze u halela ti-wings letiya ntsena ene thina basibizeli ukuzodla ene hina hi vitelelanga ku ta dya sibizelwe imimoya yabantu hi vitaneriwe mimoya ya vanhu haleluya amen
Hallelujah. Amen. Kuna la ke ngaya khona Kuna la ntsamani ya ko. sithe masihleli lapha baphakela Ha tsamini la ba iphamela. sihlezi ngokufundisa. Hi tshame tani bafundisi. Umfundisi omunye bekuyibandla lakhe lelo. Un'wanyana mfundisi a hi ri kerekeni ya yena. Uma bamphakela athi yini A ku loko va n'wi thole va n'wi phamela ku yini leswi. athi ngibatshelile ukuthi la A ku ni va byerile ku hi ra wena. athi hayi A ku hayi swi lavi jikisana. balijikisa plate la Va tlherisa plate. bayaseningi. Se ri vuya ri na ti-drumstick na ti-wings kwalaha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane Vakreste siphatheni kahle nasemaphathini. na le tiphatini a hi behaveni kahle. Ungathatha advantage yobuholi. U nga fiki se u ku murhangeri so va number 1. The honor eninika yona mina Leyi ku xixima lomu mi nyikaka kona mina. ayifani le abazomnika yona Yi nge ngaphandle. fani na leyi va nyiketa yona ahandle a va ni tivi. Sezwa uthola ukuthi siyavakasha siwu5 U kuma ku se hi le ku vhakacheni hi 5. bafaka amapiece awu5. Va fika va faka 5 wa maphilisi. Wena njengoba umholi uthatha 2 Wena u murhangeri se u teke 2. kuzoshoda umuntu oyi1 Ah un'wana u ta chota. ibe sekukala impi la bathi hayi Se kwalwiwa hi mhaka ya kunabantu nyama. abasindiswa bathi hayi Bathi hayi. sikhawuntile Hi vuhlayini nini wena. khona nobutsotsi lakini Ene a nga va ponisi ubutsotsi yakhona va umfundisi. se tsotsi mfundisi manje a nga yiva nyama. So count the people. Se hlaya vanhu. It is better uyophinda if ukudla kuningi. Loko swi tele u nga Yini famba bande u ya ngabe phika namadzolonga ebudyeni. mi nga vi na makwangwa ka swakudya. Hallelujah. Amen. Ukuma van'wana teka mletela ka mfundisi le. Se u thola munyu mbambi place yi wa mfundisi. Umsebenzi wabamfundisi ukuthi Labantu waziwa huwe. a va tivi ntirho wa mfundisi swi tiva hi wena. Plate ya mfundisi leyi. Bajwala. Manje. Hallelujah. Amen. If we are leaders, we must have an order. uNkulunkulu wethu une order. Loko hi ri varhangeri a hi veni na order hikuva Xikwembu xa hina xi na order. Hallelujah. Amen. For me to be called an apostle, For mina ni vitaniwa apostoli. it is not a position. A hi It's position, a work. i ntirho. Hallelujah. Amen. Noma mfika ora ikuphi kungana kudla kungana la akuna nkinga uzodla ekhaya. Hambi no fika kwini kambe kwini ha u sina dijo a ku na dijo ta ja Le ku. fridge duma metsi fela mo mara una le khaye. Na loko fridge nga ri na nchumu kambe u na kaya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuba a good leader. U va murhangeri wa kahle. Khomi kahle le kujenzi. Kambe siphathe kahle na sekudleni. Hallelujah. Amen. Kun'wana loko hi fika va kha mfundhisi mukafoni mwefamba na. Kukhona izindawo bathi mfundisi ungafoni hamba ngale. Mara ngifamba na vanhu. Kodwa ngihamba nabantu. Se vajimi va fona. Abothi bayofona. Stili loko menifika nijala angefambi nabakazi. Uma ngifika ngala angeke ngihamba Sona ngasibangadlala. vabyela ngani fambi neswi swa fana loko ni ya ni ya dya. Ngiyasho Famba ukuthi na vona ata va yimela. ngiyasho ukuthi ahambe ngeyani. Ukuthi ngihamba nabantu bazongitshela ukuthi hayi babize nabantu. Hallelujah. Amen. The church must be filled with the Holy Spirit. Ibandla kumele ligcwaliswe ngomoya wengcwele. Once you are filled with the Holy Spirit, Mase ugcwalisiwe ngomoya you wengcwele will know the truth uzolazi iqiniso from the wrong things. kuzinto ezingekho right. You will know Uzokwazi how to talk to people. ukukhuluma nabantu. But if you are not filled with the Holy Spirit, Kodwa uma ungagcwalisanga umoya wengcwele utakhuluma ngaku vanhu va rhandza ku ungakhuluma ngathi usesihlahleni. utavulavula ngaku ujika ansinyeni. Vanhu va lava ku xiximiwa. Abantu bafuna ukuhlonishwa. We need each other. Siyadingana. A siku leri ni nga ta ve munga ta ni twa ni vula leswaku loko u nga lavi ku endla 1 2 3 nyangwa hi lowuya. Lelanga ngizwa ngithi ungakhulumanga kahle ngithi naya igate. Hikuva kereke a hi ya mfundhisi. Ngoba ibandla akulona lomfundisi. Ibandla ika Jesu. Kereke iya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I have many things to tell you. Yilento iningi ngingatshela zona. Ngibona ukuthi sengikhathele. Ngibona kusenikarele. Ngizocela ukubika. Nikombela kuheta kwana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lethi Bible sine testimony right. Eri Bible na le bopaki bo bolokileng. Awufuni ukuthi sibe ne testimony right ngawe. Awubahle re be le bopaki bo lokileng ka wena na. Uma umuntu akufundisa ukuhleba athi hayi akuna nkinga. Loko munhu akudyondzisa ku hleva u n'wi byela ku a swi na mhaka.
uthi ubaba ukunenzeni uri ubaba uDenga utheni anginamafoni wakhe mara ngizofona ngimbuze anginawo amanamba wakhe kambe ndamfonela nyaka ndimbuza usaphinda ezazokuthi angebuyi atakuhlebisa yiyo indlela yokuphasa ke wena. iyona ndlela yopasa But yaleyo once you start to entertain kambe loko se u sungula na wena u hlavelela ku kuhleba yimela umnanda ngithi ku hleva swa nandzika futhi uma umuntu angafika uthi Jacobs loko munhu a fika laha u fika ku Daux Albert ana sewuqala se u tshama kahle a sungula uthi mara kahle kahle umamvera ubona njani u ku hayi mani se n'wi vona njhani kunamakhekhe la hayi sukile se ku na titshamo laha i chayini haleluya Amen. haleluya Amen. ukuhleba kudestroy kakhulu ibandla ku hleva swi dlaya ngopfu kereke haleluya Amen. singama ngenya a hi yimeni hi milenge abathi ngidinga umoya oyingcwele lava nge ni lava moya wo kwetsima I want to serve God ni lava ku tirhela Xikwembu I want to do the good things ni lava